noivo tu, amo. Ole
osi se lava ua e oti se le mana oli sa pasui le au ngai au mai le ngasala Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e oti se le na o li sa sui le o mai le na sala So say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e le papio Samo ai o moni o si va o le malama so oi nu ui tua ma ala la fanga a wo mai lo tua sei fai so fa ma talanga pea wai fia si fo i lava o e le cha se lava ua e oti se le na o li sa pasui le au mai le na sala so e au foi le osi se lava ua e oti se le na o li sa pasui le au mai le na sala na 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 Say tafa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o e o le papio Samo ai ua moni o si va o le malama o solo inu ui tua malala fanga a ua mai lo tua sei fai so fa me talanga pea wai fia si va foi lava o le cha se lava ua e oti se le mana o li sa pasui le au mai le na sala so e au foi le osi se lava ua e oti se le mana o li sa pasui le au mai le na sala Tasi ma le fa miru tu teni le afol se fulu ma le lua i le rei ya woli. O le songa fua le so valu de la masino September lua fe lo lima fi fi langa nga joe fa talo vantu i la mai mo ma fa funga nga sa mo ele i le rei va hango le woli. Ma tango fi le sulu mo yo ave o le la e tutonu o au kilani dei talo sia o lo mo sina ma fa fana ona yo le sulu mo le la ave o nei to so ia mo me puni fo io fa malama. E matua i manulua tono le fale sei vaga dana e kila o hita e a po le na foi e kere i malei fua mai ma lole foi o le faiva ma lole o sai wa afa le asunga fua la top e pe o le mo le manta le alu le vai o le wanti
Ja, ma le mingoi le se kongi le minute ole intu la ole so le masina ole lona ivani o masina o tanto o le lo famlanga le ole tua viu mai o tala mai au ma lo so fu ma le langi e baba fa tala fa masani ele ma fiora tu uai o na pa ia le tua e sa la ngina la up fola ele so na dafi tono malu ta puai ele nga tu tono nu sila fa be fu ia tu ma ba ya ma lo le fa le faiva ma lo fo ile ono sa ele nga tei leo pa anga masani ele tanto wala leo te mama tina ma tua e ma futo mo ile ilea so mo lea so talo sia a fai o dai ini so tanto fo ile wa fe ele nga se ya o ma yo le tino le riva in tau ya o le usi kai lava ma fa nga fo tuanga li mo to mai dai fo mai se alu fa kasi ya ma vai fa natura e ke fo o ya vai fa natura ele uska ya ile alu lo ngolo suka ia marikoko mawalunga ia maisianga maumea o le fa ai titi ai le vave ona tātou toi maua le malosi ato o le tino o le nganga male mafaufa ia ua mawai atu le fai unga le veiaso mawai atu foi ia le fai matuino le sao tama i tama u malawa o New Zealand Australia ma le tele o tunu o le lalang e se mai ei tātou i Samoa o le ua le vana pasi a le sao tama ja, talo sia o le da sa maua se hava no fo e poto ile ia o lua mantua male fana ia wa o ye fana o fa ia a inga o fa fana o le nivo tau o le hava no le ile to poto ia a fa ia na to poto la vai le vai so anto ia le talo sia o nana mana ia le so na ia ia la so o problema no man to le so na nga makar kaya o savili o i fola vai le fia nafi al ole makwa ma lo si o savili mo le sa o le manu ya e tom fila le no fo i fa fo le fan ole makwa ma lu o le savili ya pe o mo le mawina le so nafi ya dano siela ele i ma i fo i se tanto i lo no fo i fa ia ma e le fia ofu ma fana ma fia fa ali foi le utau nga wa o nga le la kai au ai fa longa foi le wo ele mfinga e kuidum ia e ma ta foi le ma fa tua pol tantasi e lua ko falo longo wi wa makanga sa de kama e tan sia o le na wa fa si na mano long si e waka ki ko le manu nga mua so i fu mai le manu ngai lo ka ko e ka ko ke ko aku wala maringi yola ke ku waringi yola o le ai manu ngi usina e ivanga na u fina ngalo to ina fa ma fana ni usila ai fa manu samo e nga fu ko yelo se me va pena en tup ya ai e o fu ki fi malus o isi o tato o na wa u le limas fur kausanga limas fur mon kup o ngos fur ala fa ma o wi kai o ma sangia no king o manu yo angala la ko ile va so e ngofu o le ngi o so di kan o ile o via mastanga ala menta o le lava o so di wa va pe o le ngi o so di ia longo o sa fa ia le isi ele a ko ku ko ya ako ko sa ona le be la am fa pela en of ko si ki ke ngofo fa for sa video ngaf ia ma fa ye lo fia wa tuan to le fia e te tawana i se fa no o tuan to le fa no e te tawana i se fia e le fa pe la fa no ia i lo wola nga anto ele ka funga i le so te fia ai ma tu ini ma fa inga wa ko se fa fia oi o nga ku ma we le o fia e me fa ina lo tu se ta mo fa e fa fia ai pu wala ke mi ke fia wa le fia e a fu mai tono tanto lotto o tanto ma fa ya mo tanto nga e lo ko o ke fia e ke fia ai fin na ngalo vo ya keika ya keika ya oi e fia fa no voi oi o wa ma fa ya e ke ko fa ngo ai lava oi ya lele o le fa un gol va so le ma va tu le so tele me sa tu po ele nganto le tanto o sound to mai le so naf ya
Ai fa before ia le ta longa muli le man sa mo i lau fanua ni sila. Ele maru ia le tau whainga alo ma tau whanau o le tātou tru. E pe ona moli mawina lea i lea so ana nafi. Lea sa tātou ta aloi mala au malo sia fiti. E ana mana ia le afa mua mua. A iaia ia ua ia mala au mata bantātu ia. E iai nei whai unga laiti. Lea na sasi ei tātou. Se mea manu e esele i unga o le ta longa sa iai. Ia misi le wala le tūlanga fo i lele. A whai o lanta i le pou. A o lai alu i lo mole momentum male ap. A o le aule ko ka aloe whengo fianga koe come back. E te tauan tātou tau whaiwhile le ta alu ia mawani an tātou ai. Ia ai wile. Ia o le wa toi mawale si avano le tātou ap. Pa malo an tuai le tāpua inga le tunu o fiti. Le enda whaile ta alonga i le. Whai ngole veesu. Le sto na i le na tali malo ai ia Rotorua. Ele marai nao le Rotorua International Stadium. Wha malulu atu. Ele mwhengi ona wina tu sa mui an tātou whaasalonga ona o nisi o tūlanga le ma alufia. Le tūlanga fo i le leo rights. Ia ua yele me ka ua le kusai solo of sota ing. Ia nawa le mwhengi ona awina atu le tātou wha moe. Sa yele wha moe whaasalau tu sa on to le radio sa. Mo, ia pito yan. Ia ua i dai suya inga light. Ia ua le mwhengi ona awina atu. Ai se teimi ona tu ina atu la ia leo le talonga fo ia le tātou wala leo. Ma le sunga lele i whaia aunga o le manu sa mo le fionga ia le manu tusipis winga lea. I le tāpenanga ma le anga i luma o tau mawhainga ala ma tau mawhaina o le tātou taro. I le aunga le manu sa moa. Ia le ia la lo sila i ai. I le taimi au ina atu i le tātou polkalamena po le tātou whaatalonga. Mai le whai unga le vea suna se ima vai atu nei. Ia wai e se ale makamakarekiwi. Ia e se fo ile e se fo ile me ka o le alu i o le malai. Ia na ta alo ila ia le ia ai ka ko onsa o le family tala o le te foi tau tu ai lungai. To tasi le vano o le tatu o le vano la naitas o le e mau i o i Amerika. Ia e wa la utau nu o le tatu na mo le talonga le stona. Ia te pena lo mala sa le tatu au. I le aso sa, e malanga tuai i LA Amerika. Ia o nai whai ai tātou ta longa. E whai ala i ale ta longa ale manu sa Moama Amerika. I Fair, i Denver, i Colorado. Sorry, le mea ngau whāngau. Ia, Denver, Colorado. E whai ai le tātou ta longa le na. Whamile tala leo no whitau atu iai. O le awa no muli leo le tātou au le manu sa moa. Mai le ta me le sanga o le Pacific Nations Cup. O au e lua me le Pasifika leo qualify le timidity. O le awa fiti, ia me le awa tonga. Na manono lo tātou ia fiti. O ko miki longa mawala no le awa tonga. E ta taula. Ona manu maa lo tātou. Ia Amerika le whai ungol de ia va yaso. Ioi, talo sia. Ia walewa ia le afo le ono i le tai au pi. Malawa le tai au le aso sa. Le e lumanai nei. Le whai e le tātou ta longa nā le manu sa mō. Ia ma Amerika. Ia se ka ko whakanikani iai. Ia po le asu tūlanga le au o ti ele tamu whainga le sunga le li whaia. Onga le fionga ia le manu tu spisi. Ia ma le tātou au le manu sa mō. Ia wala va ia se sau. Ia mōlo tātou tunu. A misi lau tāpu inga le ngatu tono liu sila eva befo ia tunu o mamau. O loo bawa mai le tautua. Ia ma le o danga le radio sa mō. Ai se i tātou wanga i atu. Ia po la sfina ngā lo le fionga le li fia. Onga le fionga ia le manu tu spisi. E winga. E le whamoe moe o le tātou au le whai ngon nawe a so tune. I think on reflection, straight after the game, there's some really good things from our team. And there's also some things that we kind of shot ourselves in the foot in terms of discipline. But, you know, like we're heading in the right direction. Boys put in a shift from Tonga and that's what we're looking for. Yeah, just a few costly errors. A lot of them off the back of ourselves and discipline again. So, and when you're playing against a side like Fiji, you can't afford to give away easy position like that because they're so dangerous. So, again, proud of the effort we put in, proud of our intent. We're heading in the right direction, but heading into next week, we need to really nail those moments and clean up our discipline. I think there's moments in our game that showed
not just myself, but showed the players that like what team we can be, and we just have to continue to strive to become that team and be consistent around those areas. We threw some good shots in the first half, and we had the lead, and it's about, we knew that Fiji were going to come out in the second half wanting to bounce back. So the main message was around staying in the fight, and the game wasn't finished until right up into that final whistle. So we did stay in the fight, but again, it wasn't good enough. We gave away too many moments and made it hard for ourselves. So we'll take the learnings from the game and review hard at the start of the week and make sure we're really clear on what we want to achieve next week. It's simple. Like I said, there's a recovery focus first, then the travel, and then we'll go about what we normally do during the week, and then we'll dial into America when we get to America. We know how much this team means to our people, our country, and every time we take the field, we want to put in a shift that we can be proud of and our people can be proud of. So I hope that they're proud of the performance we put in today. In saying that, we're still disappointed. We're not happy with the loss. And for our sake, for our people's sake, we know we've got a lot of improvement left. So we're going to aim to make those shifts at the start of the week, so we nail that next week. Our next focus is America. Ja, Lena. Eller ikke excuse. Mawala vanoa ele mafio na fatingi. Na yola afa momol tatu talonga mafiti. Na utafa pea ole afa awawantu ile afa mulmuli ya pitayan. Ja, ole foto afia. Foto antolo italonga le manusa mo ile neito sanga lua afia lulima. Ja, olisi johan ole tatu tru ola mutu fu yantu yala tu kalap. Ja, tatu te fayala tala ilele. We make do with what we have. Pe whaonga nao. Aloma tama whanau lea o avadolo lantu ting. E whaielo lantu sao mo le manu sa. Mo ia e peo na e whaafungatu. E lise si mawhinga alo lea kolera au. Lea ngai o le e kele camera nga pu e le ka alonga. Ai tan tau ona te lele swing o le ta alonga le manu sa mo. Ia ma Amerika pa an tātou fia sawa tu i le ipula lalulang. I le tamlu sanga lea o le PNC. E le ipolo langi le tausanga e lua filo fitu ale ai. O longa winga o le ako e fui kako i le si ta melo sanga. Ia e ta aloi mai si au mai oi Amerika i saute. Ia onga ke le ako i ale o le kaimi alo le kako manu sa moa. Ia wale sa ilinga leo sona avado le ipolo langi. Ia e fa malo i le au tonga ma fiti. Ia mako i hoa konga so le su e meila ko kamaianga lenga ka ko pingi voi lele oi konga so. Yeah.
Lui tau mo le aso. Sarah le ava a pera amo. Abraham's wife, Sarah. Kenese ilona mata upu e se fulu male valu, a olona foi upu e se fulu male lua. Ona ata le mu lea o Sarah. Ua whaapea, ua ou loo matua. E ia te au ea le fia, o la ua li foi, ua toea ina ia. Sarah le a va a pera amo. Abraham's wife, Sarah. E tā ua i le atua, le whaao ngā ina o tina matamaitai, i to tonu o lana ngā luenga whaola mō le lalolangi. O le anga nūlava ia Israelu, e le aise tūlanga tā ua o tina matamaitai, i to tonu o le sosaiete. E fōringa mai, e whaita wina whaatasi nei tina, ma mea tō tino ale tamaloa. O Sarah le a vā a pera amu. Na whaao ngā ina e le atua. Ina ua iwa se fulu ona tausanga. Na te whānaua se tāmatane. O le amatanga lea o le tupu anga. O le nuu tele o Israelu. O le tina mua lea i lalo o le la. Ua tea tūlanga whaatina o le whānau. Ai whaao ngā ina e le atua. E whānau mai le nuu tele o Israelu. O le mori mauola lea. I le neitina. E le aise mea e whaingatā i le atua. Samoai. E le aise mea e whaingatā i le atua. E o a i tina matamaitai. E whaao ngā ina e le atua. I lana ngā luenga whaola. O tina matamaitai i le sau whainga a le sosaiete Samoa. O le pae ma le auli. E wha mā fola mea ua mānumi. E wha māta ngō fie mea ua māta ngā. E wha le lei mea ua leanga. Samoai. Ia wha ngā ina tina matamaitai. I to tonu o le mālo. I to tonu o le ekalesia. I to tonu o nuu mafioanga. I to tonu o tātou ainga. Ia e whaatāuaina. Tina matamaitai. E pei foi o na whaatāuaina. Ele atua. Lo lātou sao. O le tina i Sarah. Iwa se fulu ona tausanga. Ai whaao ngā ina e le atua. E a mata le whanauina. O Israelu le nuu tele. E le aise mea. E whaingatā i le atua. Tātou te tālo. Le atua mamānae. Aoa o maia i mātou. E le aise mea e whaingatā i la ua fio. Tātou wia ma la ua fio i le nei yaso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Etelea o tonu tama. Etelea yo umana o. Ai ole tonu o te fia whaia. Ia whaia lo fina ngalo. Whai mai le pangotanai lo itu. Owe Yesu. Ia e mana tua upea e a fio i lo mamalu. Owe Yesu. Tali tonu tama i lo maliu ma e toe tu. Owe Yesu. E mawhana lo ala whai le malulu. Owe Yesu. Owe Yesu. Mana tua mai a u.
talea utonu tama. Talena yo umana o. Away I ole tonu te fifa hia. Ya faya lo finangalo. Fai mai le pamatana ilo itu. Away Yesu. Ia emana tua upea e afio ilo mamalu. Away Yesu. Tali tonu tama ilo maliu ma eto etu. Away Yesu. E mafana fana lo wala faile malulu. Away Yesu. Mana tua maya O le taimi lunga le wanti le wa tu e 2 minuto na tale o le tula e tasi e tau wa tu ia le tatu programe. E ma le sunga le feifi au ia Reverend e te sone ngawhai le whantunga nama ia wani e tolo le nei fo i vainga o le wauli. Ja, fila kanga le fo mo le tatu filo inga le niwe sfo ma le sunga le li pule o le tau tōmala undanga a le tatu company o le Digi Sao le nganta fo i lea.
Ja, ole au ndanga le TL marketing. Ja, en toe hy foi mele pepetalo o loa le talo fa voucher. O lo fa bele ona tutongi so se en tulu lava ilunga le penga te fa ilangina ale Pacific 40. Ja, ai fa bele ona piki fa ntangwe lo ai ngai so se folo loa i sa moi le dei vai tau le tu sanga va tau va tu le pepe ma lo le fa ma lo le fa ma lo si wa tau o le ni ya va yo so fo. Ma lole on sa e fe au tiu tene yaso I la futalenga fonga mua ya tel tono nasa lava sau malolonga I la sa tama ya le weekend fo wa ma vai atu nei ya sa fasino fo itama o malava se tato nu nei ya ele ngata ni New Zealand ya Australia na ngala o level na umale Father's Day alvanga le samo e ma ko ki nga lo lo va ya ko lo me lo fa ni le pepe ma lo sa fa I file ar ke minga o la ele su ia o ka o fufu ia o ka ikarenga kuka la sa tama o lo le fianga o le fa uia ko lo sa nganga ngi va kala le mu ala kim pusa ai o lo fa longa ko lo san like ki fa mai pe se vacuum fa pe ko nga mo ia mar vacuum le pa ko le di ya kala ko me alo fa le vacuum wala ki ala le kala ya ole steam tent foi le fa nga fa working ola se o mi la pepe ringa alo ko va o penga le mami ngu ke nga fakia so lima fonga mo ya masalo se pasilo mal lima mingu ke ya pio nga lo a makalong kalo alolo ma fo fa ya fa mai lava lo a lu fa usala ya wa kurs furu mingu ke ola ai ke o ke ye ko ya pa wa melong sa alas furu o lo los furu lima va o ile si ai ko fa le ko yo lele o mar fa daste ke wo fiura inga fa ka di merko nga ye se me na wakiri nga ye ka ma ya le kama venga le ya lo wo ko ala o la fo fi fierti na la ya le ke wo fi ka kala me wo lo ka ko fa Ola la se la gona voi le wai ya o masangi ka ko le voi le le sona ola se va la tole ole mele ma le sona le masangi o ye le wa ngai le fa mo yo ko lengi o swimming pool e se ala ko me yo e maka ka le ko swimming pool ya o ngol sona e masangi ka ko swimming pool e fa si tete le voi le kai ko o e to fitu voi tangata e o fietonu ye ko kakalongoa ya kamalia ya ka ko ye o dise kai me e ko ya lui foi ngai le gym ya lem fa ya ku e ko ngol garage ya ngalo sa wa ki faula ya set lo le kai me wa em fa ya ngol fast food mingu ke ya e se foi level solvevela o le level maulunga lo que vai o fitu ya tenga di folio lima fa ya e pe la fikula lenga fa ka ya mpo le nga so lima mingu ya fa longa ku si singo le afu ke minga ya em fai foi nga ya lo singo fa vai vo le kongwe miki ama ai mo ni si fo yo le ai ma fo fa vo ku langa nga ye singo kamai son fai ngo le sona o le sona la Iyo kung ano fa kaval. Au ngake e mako ai ele senga me lo leaf. Ai eska ka ku kung marsul di mamingu ke leaf. Ese la ma inga ke mo. Ese ko nga singa ya afia yo pe ele ya fua. Fifi na pe va pe mo ngu ki a sole mo ki le sona la ki nga ni le pe. Iya. Ole uso me mangu ti. Ai o nga sa finga benga nafi. Ele si vai nga nasa file la ko set up ngai le dewdrop mo le community afiti sa ye mo nguti ana de la off day ale la so kai me like kai north shore fa mo keler kui au fa ya mangai la ma ko kapua ya yo le fo wa ngorka ko falele ke a sawa ko e malili me ko e pneumonia alo sawa e alo le ko kamana alu e ko nga e ku fa
le pe la ya lu fai kui e le nga le pu e kai o e le I kofu ko ngor samira ko manga si o si le tua fu mo pe na I le loi o to rua talonga ya o mato na ta pe na malanga ia we inga mo me ofiso ka inga voilia man ko voila o fionga la pepe ia ke me fa lu sa si me o so ta inga ia wa overla ki mai ila ko ko voile le apa mai o le awa fiti ia le ala o ia min le TV a fiti ia se kolosia ko lo mar Sky TV ia ai fa le ko ngoi lo maka ko le ngo ku lo ia o le tulanga la na wale me faia ia on fa tino la o ndanga pe on fa tino le tantu ta lo ngale ma Scotland le na fa yona mai mo ai lo tanto utru ia o la fia fila ngale o pepe ia o le sa ava warga ka yer kivi ia o ngole fa tonu na le fionga ia pesta el jile na malanga tulo ia ere ma wo vo tu langol ta longa fato ai lo fo le sko no uma ia ono le sa mato fenga lenga tu le li uni la kapi fo le o kilan sa ia o le tato tia marketing le sponsor ngale live o ta longa ia e me se lava ta longa ta le fo la sa to ta alo ia le pine ula mai salani ma le au Mary Stowe Boys ia mau to e tu mau ne la ta ile au malisi ia a fe te fia mai moi ia tatu ta longa na ia so ai alwi foi longa tatu patent tia marketing ia o nai ai umai nata longa mai le asto na ia mai si foi pe yaso o lo fai foi ne nga longa YouTube channel la le al tatu tia marketing ia subscribe ma share atu tatu YouTube channel ina ia fai foi ona so so ani le tu sa o ina to ta longa ia wa le pe o tolu ne ve yaso ia toi fitu vai aso ia toi a seuman ia ale o vai ngana ia ta longa ia sto na il melo ia o to atele swinga lifi foi le level ia talo sia fo ia la mo se no tato faia o nga mansa mo mo pulen ia asia si fo longa tato YouTube channel na we ta longa si la fo tele o alon fan na o lo ta alo I le akilan samo ia pele ni sta me no nga va fo I mo nisi o tatou au. Ma li la va le pepe ia tono de tulanga dai pe ona ile tanto manu samo. Ma nei ole afa mua ai o akulo le afa longa lua. Ia una yelo leo. Nei fa unga la hiti a vo ile ia o costly le tanto au. Ia le to tasilan tanto au no. To ela le tanto ta longa le America. O uma America ia sola le pepe ka o America vo ile pe ia Japani ia sola ile yo aku Eddie Jones ma le leo Tony Brown male ile la loi o taco Jamie Joseph e fai e mo meu kolenga arke mirangi oi ia pe ia le ko orga ko o ka alo ma engelangi so le ka pe nga le tonta pe da ya America fa ngol de ve so le ave te la le turn around o talo nga pe fai ona la malanga tu tato man sa mo America ia talo sia vol tato community o lo ia I America ia wa pe o Denver ia le fa le ta ina Colorado le mesa mas ngo kolengi le la kapifa America ia so la le pepe ana le to na wa te fo mai te no no ia fa pe ne o le si tanga to million ta lo pe ngi o auris ga le kuri me Trump America ia ai malo la verta po ia le la wa tato tapo ia le talonga le mansa mo malo America ia mo tino ia le tato va no le pola langi o vale fa Australia ia fa Australia o fa pele se New Zealand le alwe mata ma tapo ia le wo kapilo a felo fitu o le chula ka ma ia na ia bele ko ngi vinka ko fa le ia nga o le nga la va nga ia so la ku ngi mai fa le la o ka ko ai ngai sa moa ia ka penga I foka ko fa le lua fiku va ve pok mamma o alo potu yo show antia ma show ancora yo e mo atu le si van e wa ole mena na pa wa me tongi o lo pa se ma sa ilia e tanto pe po e tau fio lono tang e wa pona le kaude e pe pa mata termine ile pe e kala ngolo le World Cup oi e le se pe pa foi le ko e mo le lu furka na fa mo ia mai ai longa foi e se pe pa ila lo se la tala
Ai ole mo le World Cup liki. Ia. E mua le tausanga fo. Le fai Australia. Ia. So le World Cup le yumi. Sorry, ono to ha mania la voltele talo ngai fai le latan malo i Australia. Ia, si wa ia te o mana mi se ua ia la to pa le ave ia to Mike so le radio Samu. Ono ua va noa ma ko matitia mo te atoe. Ula watu. Ya, va vetai. Le lo pe ko ke ma ke fa kali kuingi ya le wale von ko e mai. Ya, ai pa wale me. E fa ke ala le ko malanga fa ka sima mo ngo ki am ke ki. Inga ngi ke ia ko e mo wa ku sis. Ya ole le am ka inga ka ko ka msanga nga no jonga le pe. Ya ole o tanto il masino lo naiva. Umala sa tama. Ya tono le sia so tele le to penai ta to vuile le ka le na ya samo o le lutu o tamiti ya mi sei o na fa nga so lo ta tu se ile va ya som le ves la o nga le tisa ya le nga to ile o na fa o pe ya le to tu tele o nga na to te fa tu doina i na il fa le sa mo i mang ya mo se fe la to sa la foto pa pe la fo se le ni fa nga le click x il va son tene ya e to lo tato entry in New Zealand le sa famuina e yele se le ni sa la fo mai Hastings nga ile numero fitu fali ma fitu tolu sa mo o le ngolo le stala il tato account lea o heperona motosanga ya le malo le lua sa lautala New Zealand o le sia tato entry ya o le se le ni fo na fa nga ile click x au la loi Blenheim ile South Island sa la fo ile tupe nga ile fitu lua fa fitu wiva limono ya o sa lesa yelu le le stala tato account lea mau foi le lua sa lautala New Zealand e la man tato top up sa fatal faloloa ya malafo sa mo le numero fitu lua tasi o lima no valo o le numero sa fa nga tu New Zealand la fo top up le o le o lua tasi o valfa i va ono lima fitu tasi o lua tasi o valfa i va ono lima fitu tasi le foi la manu malo le lua sa lautala New Zealand tasi le entry mo Australia ya o le se leni sa fa nga ya le click x e la fo le tupe sa mo le fitu lua iva lima lua tolu o le Northern Territory ya Australia ya tangata le o pele upu Samuelu manu malo le lua sa lautala Australia ya to fa wa tu se neva yaso ya va ai la to fa nga le click x la fo se leni pe fa tau fo top up anga va fo la to lo fa tau top up tai tolu sfulu pe lima sfulu me tatu fa lo lua la foi numero ti sali sa mo po isia tunu Pacifica ya mo so wa no tonu tatu se ilo fa nga solo i va yasta itas le lik mano va tanya la pepe ya tonu na un tu ti mai ale tung ina un tatu tau foi o kani so ai ngale blueberry sa mo tongi ne ya olo a tonu va nga ta wala vole foi tau tua ya olo mfai a ingana mai avatu tau wala to ngalwenga ya tetia ya ona fata tanolo la ya le ya pe nga fatia le tongi temine ya pe tongi ya wa mai se ya mai a le ta wala to ngalwenga ya na fato a mata lo le sa mo ya ai fato ina la vale nga mai pe ta to fisa ta no ya tetia ya o to ngalwenga o fi fe sa mo ya ai fa wala matu le bluebird ya le tongina le pe ona e tau tua tatu tia marketing o lo fa ya tu mo ta sa mo ya inei i mangele ya ele ngata fo na fonga mo ya lewa sau to mo tatu supply o le tatu vai sa salapa ya fa nga fo i el tatu vai yesi ya o lo ye fo ma mai si vai e wa fa sa lawa fo lo tatu page tia marketing ya mo la to of sitting ya le tulanga le ya ole pautale au mai tu so le pe ya le kofe fo ile na aswa le puti ave ele vai vel ya o na inu lola ya le ele o se fang vai fo le ta wal vai yes ya ai ono le o le herpoti o mona fai le tu langa vo ile o le pauta ya na ole sa eu lava ma itono le puti vel ya mata mafa ya ai ono to tele la to sa fesilingia po afeta no melta to vai sa salapa ya ole mo watu fo i ne tatu officer
ia I mangele ai taunu mai le moto Samoa ia o le vanga tonu le tatou titi sao ia le fo ia tatou tia marketing ma tatou Pacific 40 ia e mafai ona e fafsota ai mai ai ia wale fatawina lo vai esi ia po lau vai sasalapa fo Palo va tanya la pepe tanto pepe tala o loa o fa popo nisi tanto fa lo fo po le da la vai titi fa so po ia uma ia tumwa mal muteli sala vai o le atono le se o nanga le fa popo a fonga mo tatou CSL I Samoa ia o tatou ia so ia tatou le o mai New Zealand pe o CSL I o la tatou ia sa la tatou fire computers mali ia al terminate ia o titia pe o le tautua fo ia le Harvey Norman ia tulanga la wa ia ele o mo computers o mo TV ia fai ona la tu fai el tautua le Starlink ele fai ona o le internet il to waing ia anga isa o ngol tatu website Pacific 40 ia o na fo wa ia ina ia le o nanga tatu CSL fai fona tongi sa o toi se laptop mo le fana sa mo fa ona le internet lo wainga ia mo le tele lava fo yo o lo ese solo mo tatou CSL ia pe ia lava na lava la to office va nga to vai fo le le ia le tatou insurance fo le Slack e fai ona la to sia ina ia ma fai ona I lo ia le tele o lo ese solo mo tatou CSL ia mo le tele la fo fa lo na fai ona la fo le tatou talo fa voucher fai fa tau ele ngata tono pol ia o sala fai fo ia o le wal fai ngofia le tongi fa tau mo lo ai nge Samoa ia fa pena fo tongi no billion vai ia ma le cash power ia e initial of sitting ia la to tongi no la to unity anga ile utos o na fo fai ona fa tinu ai te alu lai lunga le website le utos ia Wina light tango loa kivikele link ko fa ngata lo fa va te paye ya unity mo lo fa ya la to tu pe fo ye o le invest in tos ya le fa lo fa na tong ya to tatu talo fa va ya ai te nga I mo la lunga website le utos e te link ma ye na to fa len fa ngata lo fa va te paye ya unity lo savings ya po lo investment fo le utos Samoa e mana ia ne talo tau I Samoa fa tau se unit ne felo lo ia le o e malau sele pe ia foi le se me ocupa la e felo lo le mele ko lo ocupa le ia pa le mene te wa alu foi le ngalo ya o la ia ia na ele ya lo fai ma tu si pe la lo ba musu le fo tina automatic Ai ne ya tato unity ne te we alu faina o na tulang ya to kus fala la ma I maua roso fa mai tala le zevanga o te fia ola na o tulang fa pena to kus fala ya mai mau matuna me ele o sis ya mi ja la to inga tipo si foi le ta ilima se fulu afi ia o le tamala na fio lolo ala le return na yelo ina nei te wa tanto vala le fia ngi kirisi masi ia wa fia wa pepe se le utos male au foi sa fanga le unity na ftau ia le tulanga vo ia valo fai ngwana ia titia le na tatu litio ia no fai ngoia titia matua ia wa le fa titia le mato ofisa o yo titia le ia e do treleanga ya fai le titia ya nga le vai esi mal vai sala ina ya wene ngalo ya tele ona mela wo man deposit wa tupus fala la ve fiura inga kaukala mai ko e se fai ura ya ia o me fai la no hit ma no va taina pepe ia ni tu se si vanga ta o te fia sa no ye li to lo ina tanto filo ia le na tato mo la to filo sa ni malanga Samoa au lo na miel fai o sim card ia asa sim tato ofisa ni mangeli fa pete le yo mo mai moto Samoa ia o moto Samoa fa sanga I tonu male town center ni mangeli ia next door mar KFC ia o tato ofisa ia e pito I luma ia le SSAP ia so lo mato
ia le tātou titi sao ia le ngata nā le tātou Pacific 40 ma le tātou tia marketing ia o mātou rā le mātou whaasanga KFC ase mātou wasi ase KFC ia mo le whawhaingo fie ia o nā sua mai le tātou ofisa ia a numera masani o lua tasi 5 tolu whawha e mwhai ono so tai me iai whawtai telefonga mua mo le mātou noa le nei auli ia manuia foi whao matiu te turn nei aso ia mai e tasi pe o nei sao no mo wia lam singa whenga iai ia ma fa madan to fa po talenga ia titi e sia le vai esi e sia na foala au nai ma senyo nai a wol tu e ingu fa kasi ma le vai esi le le ia tili ai ia a to foi mo angu ia le tulangana a fe bole ile foala ia o e fai kui ia la o so a fe fe kui ma ru ia la singo to le pepe tanto filo pe aftai manuela was ia so i foi ia a wa ko ke fe ri mo fa ko nga forma a vai a leva me fo ma e ingu fa kasi eu vola uma foi eu kui o si kai o que fa ku foi a wa ye ya anga va pe o leva me se fo ma e ja a me o vola u ia ri fo mo ka nga in e que ko anga in wa ka ki fi o la umi e ka ki fi ma fu ko pe ya ke o a le me na le va ko vola a wa ka ngo ki ia pe ke kango kufa ia wa ngisi o kako e pe ia o langa mawala fa ilonga voilele mai o farkala vai ele winga la utala ko zanga nga mai mai au pai mala fa ia fa mai o fala nga fa ingor kamera ada nga mai kango kongo la ako ai fala nga mai fa ingor kengere mere ye kako sali se makau kia e kere me e ye kako fa ilonga fa fo ma e ei ka ko fa ilonga fa kanga kai nga lulu e far kala vai e o ka ko fa ilonga foi le e ke no ai le mai le ma wai pai mana ar venga que lo fai que le ngai u soia le tole ngai ti le fa mai le e o que le lo po nga fenga le ya o kala ia ma menga ka ba ai kai e moia na fio lolo e le yo a skula nga le ke fo Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivetolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, police are urgently searching for fugitive Maricopa father Tom Phillips' remaining 2 children after shooting him dead on a rural Waikato road following a burglary in Pio Pio. Police were alerted to a burglary at a rural supply store around 2:30am, laying spikes on a nearby rural road, which brought the quad bike Phillips and one of his children was travelling on to a stop. Acting Deputy Commissioner Jill Rogers says an officer then approached and was shot in the head with a high-powered rifle before a second officer shot the gunman who died at the scene. Our injured officer has been airlifted to Waikato Hospital by the Westpac Rescue and he is undergoing surgery as we speak. Rogers says the child at the scene was not injured and is cooperating with authorities. Triple murderer Erin Patterson has been sentenced to life imprisonment with a non-parole period of 33 years in the Victorian Supreme Court this morning. She killed her husband's parents, his auntie, and attempted to murder a 4th person by lacing their beef Wellingtons with poisonous death cap mushrooms in 2023. Senior doctors and dentists working for Health New Zealand have voted to strike for 48 hours over stalled pay talks. The Association of Salaried Medical Specialists says 85% of members who cast a vote are in favour of the 2-day strike. The strikes are set to take place on the 23rd and 24th of September. Double murder accused Hak Young Lee will argue a defence of insanity. The 45-year-old's accused of killing her 2 children who were found in suitcases in an abandoned Auckland storage unit in 2022. She was later extradited from South Korea. Crown openings are expected to begin tomorrow.
A magnitude 4.6 earthquake rocked Southland shortly after 10 this morning. Around 500 people reported feeling weak to moderate shaking from the quake, 45 kilometres north of Te Anau at a depth of 92 kilometres. That's news. In sport, a possibility the All Blacks will have 4 fit halfbacks for the second test against the Springboks in Wellington. Finlay Christie started in Test 1 over the weekend, while Cortez Ratama and Noah Hotham could be healthy for Saturday. Assistant coach Tamati Ellison says Eden Park debutant Carl Preston also made a good impression off the bench. KP's really consistent in his habit. He's super diligent. He's head down. I think he's always been that way. So, you don't hear a lot out of him, but he's into his work, and not just as a younger person, it's just the way he's always gone about his business. Plenty of reasons to smile for tennis star Carlos Alcaraz. He's won the US Open for a second time, in the process regaining the world number 1 ranking and collecting a winner's cheque of $8.5 million. Former Tour de France winner Geraint Thomas has ended his 20-season professional cycling career. That's sport. I'm Jodie Gill. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
mole mole so te filo malu. Mole tu file te ne Samoa ya mala mala male ta ngole sua. Le palu ava male sula tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngata la boine ya so. Kasi mana ufa ali ali manu ay ti ale fa Samoa una ole nanu. Fa mole mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili sili sili. Awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maula o le lua salau tala I le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua salau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yela sei as freile te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. E fia le moana rental se whailo antula na whabitoa mo le masino se tema o ke topa ma Novema. E lu se fulu paseni o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalewelawe ai o lo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tātou account I New Zealand, pe la fo sao fo I le Moana Rentals, e whaonga I le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino I le tongi I nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana, pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo le soifua manuia I le amatango le foi vai aso il tatu tulu mo il tatu pol kalame o le areto le ola mo oe ya le nei foi aso o le tusi kolose lo mta upeto lu fai upes fulu lima e fapea ia pule foi le file mu mai le tua io auto loto
O le upu mo o le aso le nei whapea whaatanga le file mu o le tua e pulea lo loto. O le upu lea pule. Le upu pule i le ngangana na tusia mai ai le tuspaia e ave i le tangata foi lea na te lafoliina pe whaamasinoina me o taalonga ta mo e fo ia awheleki a e lengi aso me o awheleki me taalonga ta mo e le fōnge o me o lewa ngā mata mai aso ia inu uia e leni. O le upula lea ia pule le file mua le tua. Le upu pule le na e whatatau le ngā luenga le tangata nganga ke whaamasinoina taalonga na e whaakongkonguinga oe le lainga ke aluai ia o le mele kaunga ka milo ai o lauleine kaunga e alu ke alu soli fu le mele ka mo e lisi tangata o langa ngā luenga la na e whai a le whai mai le apostolo Paulo o le file mu mai le tua e mawhai o nga lue e pei o le ngaluenga le la folinga e whai o le file mu lea e nga lue i lo loto kaunga pule i lo loto pule i lo mawhauwhau pule i o emotion i o langona foi a o mai le vevesi ia te oe o mai le popole ia te oe o mai le ita o mai le fefe ia whatanga le la foli le o file mu o le tua e na te puleaina ia o langona puleaina lo mawhauwhau puleaina ia lo loto o vai per fate ta inga e vai au fo ie ka alo mai ta longa au la kapi ia poseta ngata fo ta vasta longa ai leu sta i medio la foli o le unga nga au o le sala so oia pel mele il mangsa mo iske sala o le unga nga o le fai inga le se malo e fa pena fo ona mo mia e oe ia le la foli nga o le nganga o le tuanga ki au maia le file mu i lo loto pe o mai le vevesi po le vale le ita fa kanga le me ki faia e ki kango fa tanga awa ele fa tanga nga le sala o lo langa ia so uma e ke tau mo faia aka ku ai foi le nei vai tau le tu langa wa ia tatu tunu ia le fa to mai ale fa nga palota ia ale tele yo tala ma me o lo vevesi ia itangata o supporters foi ke le fa longo ai sui kauva ke ringi kalao o supporters ia supporters solicitu ma supporters solicitu o ka fa matalanga o lo alunga lungo Facebook so el mela ma fa tuanga mo o le asonge fa tanga le file mu le tua e a fie kaukala i lungo Facebook i me ke lo kupu le vevesi ia vai ngai ke lo ngai ngalue ku le nganga o le tua e la foli e ke oe a ele fatanga longo winga nga o mea vevesi a mal fa kupu vevesi ia e ke kamu fai ke bi lava ma aso le olanga le teminge o lo vevesi tatu no so tu ule au fai porkiki sa fai foi le mato e kalesia ina umal palot wa fai e sia ia sui manga orkanga kai e lona filfilinga e palota iai ia mai se o malo e manga tanga te tula mai ia lela wa umange palota o fai ku lona mato e kalesia ia vai tato wa umala vai na fai o lau vai na fai o le fai ngola filfilinga sa loto e ke palo kai le sui ai o ke milan ngai ia fa mamau ese mai loka ko mai le tatu ai afu e fit mela fai le famsinonga ma fetau inga sui le fai o la tunga ku wa fai la ko porkiki a ka ko o e ma ia wa umala vaenga o le fai o lau ekisi ia malesi vaenga siring ka we ke fai el taimin nei mo le tunu o le tatalo mo le file mu o le tua i le tunu ia mafatanga ele nganga o le tua ia tangata inga ia control ma puleo la tu loto mo la ko ma fau i le file mu o le tua ia matu ia foi nei taimi wa uma foi fai nga palot a le tele foi me o lo maku vai a kolo vesi ia e mai se lava i supporters me la tu te tala no ai me la tu te tu lungo Facebook o matu te talo le tua i le file mu o la fio ina ia fatanga e logo tunu o la tu loto e pulea e le file mu o la fio fa fita Yesu amen.
malina jul to lo tu tama mavani to lo to one to ile polgramiola are to leola moema le fo ya woliola so fua so valua le masino se tema loa fe lo lima mole to langa ka fa taile sungal fe ya pasta la fa el copa le assembly of god ilano so vai mole tanto polgramia amanta ole fo I vai salona loa ole masino se tema ole wan to is fulu lima ma fa minute o le talo le tula e lua ta fo le lua na o tula o sfa poponga ta tala I vai fanua Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialo a wale sui ya ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu amo radio Samoa bevela a le ia wadan tu nisio tanto fa linga ma fa se langa le tu no mai le official radio Samoa le ia woli fa tala fa tu ya salut tu timo fua mantu la tala to kuma Christina tanu vasamla inga au se talia te wamo va so mo masanga va pe foi Solomon Lesi si lo matuo Solomon Lesi e ta si ola manuia te lo po nei New Zealand po la foi wa toi sola e au se talia pule maliko tu wala efi pantea ulu lau pau ya ma utu ma la vole ma futo mele di vai ngola wo ele tanto por grande ya Uncle Rose Ioi, ai po sa ole driveway ngai pakai lo sa le dia woli. Mo wantu ya tanto fa silsilanga e pe ona masia ia le tanto fa linga o le tusi o le va filifili ma le tusi o le songa. O ringa lo solo minga o le tusi o le songa fa tasi ma solo minga o le tusi o le va filifili. E mo waifa al pengo sa mo sifo tutuila mo madua. O nisi o tala tu o Samoa o langa upu o le matafa i o le matai le whainga o whaalawalawe e pe o whai pui ponga ma liu le o siu singa o ainga pe sila whainga o paulo o si I whaanoalo whaalanginga e kāle sia ma le tele o langa ngana o whaalo longa e na o le fitus fulu tā la le tau na o le ofisa level le radio Samoa le tolu pa tolu ona Hobel Avenue Marukau e maua tuwai ia saulo minga Morisi whaamtalanga walau maila tāta ofisa I teimi whainga aluenga Ile lua o na lua tasi lima I watolu. Lua o na lua tasi lima I watolu. Petunga iane ile shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whaima yeso oka whaafutai. Malaysia tanto fasil silanga le mole ainga sa tafatoa ile motu tele sala faile fiango iva ya e pe ona lau sila fiaile fa mo lo luma nei ile mo le fa lo tawe ma to te fasil sila to e fa pe wa yai ia le filangalo tama ya po swafa le tanto ainga sa tafatoa I iva ole afaile tanto filo inga ya male taladoanga asuli mafeo I uma o tafatoa moangu ti ale unua ili o iva ile aso se fuluma le lua o se tema lua felo lima ile lao tafatoa iva e fa sale le anga I savai ile tula iva ile taiao le aso fuluma lua o se tema o le aso ile a samnei o le matou te tala o toima vala ulia lo topa ia malo to malu e su mai matala au mai tatou awai aso tupoina a wale wha mo si o tātou ainga ia teu ma wha le lea lo tātou loto I whale mo sa masoa lau pule ai nofo ia po matai a si o tātou ainga sa fuafuaina ma ole a le tau fia la wale whai unga ole a tasi ai lo tātou ainga I le aso I lau le awi mai
Se nia me le whaano lava ia le nei whaasalolonga I suafa o le ainga sa tawhatoa e peori ei tawhatoa waita lima tawhatoa anga sa tawhaleti tawhatoa Iosefa tafa Kesio tawhatoa leifa lima tawhatoa fua mai tafa muawaa maisi suli o le ainga sa tawhatoa o lo nofo I le ainga Morisi fa mtalanga fia mana malama antili ei fa mole fa so te yane e tawhatoa fua mai tafa muawaa po esta tofi lau te vanga I no mera ia o le ata ua o le olua tasi o valu lima o iwa lima olua tasi o valu lima o iwa lima po le olua tasi o lua iwa lua ono fitu o olua tasi o lua iwa lua ono fitu o fa mtai ya o le ainga sa tawhatoa nai le fia anga ho iwa I le motele I sala fai. Ya, mi se la vala fa me moe o le asa audio tu iai e le aso for waile aso nei. Ya, fa telefon tu ia Immaculata Robertson male a hinga le ma tamai lu wana I usangi pepe ya ma o tu ma la vale fia I maga wenga tu te ma fai va lo filima ma lo le sila ma lo le fa totoa I lungo ala tele. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Selu olona uluma filifili olona konga Fasisi ona mata ina usa ula Samoa Sola lon male ipua laisa ai leito alona moa E mai salu lona loto ole Samoa e tautala Leitana saina la lele tabiana Selu olona uluma filifili olona konga Fasisi ona mata ina usa ula Samoa Sola lon male ipua laisa leito alona moa E mai salu lona loto ole Samoa e tautala E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E mama E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu E manu puka lua E lua puka le manu fai le mu eleva velo na fai nga ai na una yule mu chene lunga malalo fa paleni ma oi pau sigo male ma fa lai fa tali mai si a wai tu ele una se ta si a wai tu ai oi le pu iba mai le si vale fai le mu eleva velo na fai nga ai na una yule mu chene lunga malalo fa paleni ma oi pau Male ma fa lai fa tali mai si a wai tu ele una se ta si a wai tu ai oi le pu e manu puka lua e lua puka le manu e manu puka
sala e tu mau i lo uangana o si manu mi sala e tu mau i lo uangana Talani mai out here in New Zealand. Well, promising to tell about New Zealand first of all, Wassamare Winston Peters. If I'm all see on a fire, you don't want to be fast sour kiwi saver. It's a onga mai for fingal well, I'm going to find out when I let you to pay am to my liver percent, Masitia, it is for the percent. Well, I fight it for you to per tongue if I la fong, I mean, Milo, you to prefer alu foul, popo. Or that means Stamata, Upor by Fafo, your name. Sa ia tilo ia inga wha tino ila na launga au tū. E wha mai aile whonu tanga wha ale tausanga de Parti Palmerston North ila Sonanafi. E le ini wha amtalanga wile ili sa ia wha ilo ine winga ine fuafuanga. Wa ia valo ia fo se manu malo tele wha porkike la Parti le whainga palo talo tele ila tausanga whou. Sa ia wha tio ina fo ia inga wha tino mo tanga te malanga mai. Wha lau tele ina le tilo lava i tanga tole tunu. Ma ia whaalu sina mai ngola na launga e whae tio i nei pāti e lango I pāti le tu i anga vale, ma la tu ai tia o le malamalama le I tu ai ngoi tu pao tangata whawhawhine. Sa ia fola fo I se maalienga mai ka peneta e whaatu la whono ina ailinga ngana Peritania e a vea mga ngana alo I New Zealand. Wa whaalia ni komisino tau tuare ma lo Sir Brian Roach, o le ofa murimuni neo tu tongi mo whaia onga tūlanga lua e ma losi. Fair? Toi fo I aile mo mafol to mutawar soi whanga. O le ofa sa awina tua ili uni a whaia onga pol NCDI, ili au auli o le so forai. Ai li whaia whiutana inga piona fuafua mo le salua. O lo I aile wha moe ngō sui o le uni, e pārote le wha ingo le vai aso pe talia le ofa fo. Ia e po le wha se e pārota mo se te e whaia. O le ofo si tanga I le vao le lua tisi mare fitu, I le wha tisi mare ona pasene, I le vai teimi, o le si lua tu sanga. Whali e Sir Brian, e le se isi a wanoa, mo se isi o si tanga re tongi. Sa mua atu ofa le matanga ruenga wa onga I whaia onga, I si tanga e tolu le taitasi o pasene re tongi mo le sto tu sanga. A le tau fia ngā ruenga mo le lua mai asa mo fono tanga ya au kusa mo whaia onga, o a onga tulunga lua, ma ulua onga ya fiai, ma au whainga ruenga lango. E ia ele whaaro ngono sui o le uni o whaia onga, e le whaatawa ina le latu ngā ruenga, ma le ofo si tanga o le tongi ua momia, ina ia mautino ai e lea ngā I tua ngā ruenga, pe a tilo ia I le taunga tā telo le soi fuanga. I le tawa amatanga o le tausanga rei, sa latu whaari ai, o le lai kia tua vai o vasenga, ma le toa tele ato whaia onga sosoni mana o mia, ina ia mautino ai, le lei o a o onga, tamaiti. Wa avele fani ene enga I lau fai pesa tamaiti Pasifika au kilani le tu ai ngō sunga. Sa lato uso I nai le vi o le fua Afrika Sauti. A o sauni atu e le Springboks ma le All Blacks mo le la talonga le Polstona I le malai tele Eden Park au kilani. O se te mōmole o lato uso I nai le Niko Sisi Kaleli Africa I talonga te tele de Kelopen. E pena whaari ai le whaarabro tonga le Saints Up Performing Art Event and Entertainment. I se ata videos ala tu fasoi nei lunga o walo so te ngalo tele. Sa vi I ai le au tustala I Afrika Saute I le au fai pese, I le whaari ai, sa usuina le au fai pese le video le fua I se fai ngofie to e mamalu, ma I lava le whaale o ina upu e o I le tumai. E masa nia o tangata pepese Afrika Saute usuina le video le latu fua, I talonga fai te uli al Springboks. Ai o le au fai pese mafuli tamaiti Pasifika sa la tu suina uma via fo e lua a Afrika Saute Manisila. Whaalia le Saints Up Performing Arts Events and Entertainment. O le ava nosa tapena ile via le fo Afrika Saute o se miki o tau nuu mole la tu whatono o musika na ins tupai. Sa la tu whawhitea ile la kapia New Zealand ma le kojo
I le whaatuatu ia I lātou I le tui nātu o le ava. Noa, o tamaiti o le au whai pese, sa whiwhile mai ia o ngā le Auckland Girls Crummer, Avondale College, De La Salle, Galston Boys, Galston Girls, Glen Eden Intermediate, Marcellin College, Marist College, Mount Albert Crummer, Southern Cross, St. Mary's, St. Paul's College, Mali St. Peter's College. Watua ia min stara vai fafoni sila va vasamane Winston Peters ia le motolat Solomona. I se fe inga e ia le fon fa ton wa tai le Pacific le Pacific Islands Forum. Ma ia ta wai e ma fai su ia wa le fono ona fai fai unga fai le fono tanga I le vasane. I se tu no. Pe ano la tu lo inga fa sai le Solomona ia se tu no fa pa anga mai fa fo ese mali tulangi ona wai. O le fono tanga fa le tau sanga am te le soi honiara. I le taima le whaatu pola I o whetena inga le vāo sues fono. Ono le whasa ino on a wai o sui o tino whapaanga I tuatu le fono ta e le Pasifika. Sa tua ia ele at Solomona I le whai unga. I se tomatenga o iai e musu e a wai se sui o le tino o Taiwan. I se masa salonga I se whata wana wa saina. Le whai a la whainga paanga ma le at Solomona. O saina o lo mana na o e awinatu e Taiwan I lalo le na pulenga e ulava. Ina le mana na o Taiwan. Le mana na o tumaoti, ma wha matau I nai saina. A whai le to iai Taiwan, e a pele I o iai Taiwan, o le alato whaonga I noro le pāo wha Amerikeli, e wha tino ai le lato manaonga. Sa whai masau no e Peters e winga le wha tō sina mai atu nui whafo sa mawhai, o na toe teu wina le pāre mio le Solomona Jeremiah Manili, I le whai unga. A le vai aso o tō nai sa toe wha alua I nai fo e Peters I ona manatu, mua atu mai alonga I le Porokalama le Pacific Waves, e tua ia le tunu o tali malo I le ali mai, o se fe ese inga fono. Mai e ta wai o loo I loa le lea le Solomona o fai tau se furu mas furu tau sanga, e vala au lia I na lava ia tunu fai paanga e awa ia tu le fono. Ma se tei mo mua le nei, wale vala au lia ai. Sa musu Peters e tusi le lima ia tunu o patino, ai po ta e na te tonu sa fato sina, I le Solomona mama nele. I lona wharia, I le mana a wai se fe upo inga, se la whai, I le ingi tā ua I whai unga le whono le Pasifika. Tā ronga o se whao punga tustu sia sa tu sia I se lau papa wha lau loa o le pui le olo po le Hold the Fortress. I whawhor malai tele le Eden Park au kilani le Paula Stonai. Ma wha tino ai le All Blacks I le manu malo le Springboks Afrika sau te lusu wha so fitu. I le wha mai ai o le tā longa mai tele I le wha ilo ina le Adi Saveas, sona le lei, wha sili. I le tālonga a toa I le se lau ana tālonga whai te ulia mo le All Blacks, o le elus fo i sa loto ma le kapiteni na ngolango, sa whai ese tālo le temi piru sila na tāua, ma wha sala I le mua whalau, a e toi oni nai mita ma I le leina score, e score I le box, a o wha awau na whai e toi os wha inga muri, e se score e wha ona sui ai le unga, oni ai iain. E sa pui a le All Blacks, I le isi wha solonga os wha inga Afrika Saute, yep, Savea. E pe I lava masa nia isi o tāronga te tele, I sana te alfa au la vea, I nisi e wha pe mai, o le mana o le tua sa wha sawa I la tau. O le mano o le All Blacks, ua wha awa wai le lima simaritasi o tāronga whai tauria le toe malolo I lava I le malai Eden Park, ma wha awa wai le wha o ngea o le box, ma se mano I le malai, tino mai le a whaiva sa toso fitu. O le tau sanga a whaiva sa lau is for tolu sa mune modify I nai le All Blacks Eden Park, I limo le tōwe vini a froni. Sa tumua tu la inga savea I le malaya tapo I ailan se lau ta along whaitoria mo le pehuli. O ne awelua, o le atu e tau seu foi I le lau moe welen tone e whai ungone ne vaso. O se amano kuali whai ele manu sa momo le ta amana sangari polero langi o le ata oto atu le isi ana ta alonga te tawai o na manu maloai. Sa whelei ele Flying Fijians ele manu sa mo lus fruiwa su lima. I le malaya le Rotorua International Stadium, I le awa uli le stona I le taamarsanga o ripo le Pasifika, ma I loa I le awa qualify mo le taamarsanga o ripo le rangi le roa whelero forsitu, o le whai ina le mansa mo le o lua I nean whai ina lono winga, mo le qualify le ripo le rangi, e mana o mia le manu malo I le nita longa I le whai unga le vasane, ma le a eko Amerika. Ele isi tuala vasa tase mane ono minute talu rama ele temi whatulanga ino le talonga le vale Wallabies, Australia, Argentina, ma skoa le Wallabies, ma manu maloa I le lusul valu lusul fa. O le lato nu mersi tolu ia Joseph Augusto Swali e fa luo ne Closil le skoa le Pumas, is taso talonga mata ina foi.
I ungo talonga le tamarsanga I porolangi le kapia tamata England le mansina sa mo o fa mai anele la to fa to sina mo le tamarsanga I le faia ina le talonga mulmuli ya America onas fulu ile sep ile ai o ilea wa fina wino se ta arpito sili atu le ona le leia sa mo o ia ile tamarsanga England Tare malolongo o sili ai Amerika lusur fitu ile le ai. Ai ole awore fitu ana Fiji sa ta tia lo lato de lei. Mo le lato talong muli le fa te I ona lato fa to ile loina Wales lusur fa le fululima. Ai onyelani o fa wo pele lato manu malo ya Australia fa so fitu ile fitu le lato pulun. O engelani o lo tali malo le se la on sumal tasian ai sa manu malo ia na talong mo lua le lato pulu ma Amerika ma Samoa. Well, after we name a Scotland, il va sonare le si quarter final. Australia lo sa tu lava au valu e lunga e lava ile faia. Ina talana ne yaso. Ia tunta fa mau di mana tonu. Muri le so. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. A o ai fo I ole muane ele tau mate peni pese mai fea a ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau a sai le tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngatai fale Taile la vai le taifana tau tai ai lava sama afe olei a lava ole ngatai fale taile la vai le taifana tau tai ai lava sama afe Tele
le tanga fa tanga sunga ya se uli wala le fi mo tanto talai biore fa fonga ti le rivango le woli la to e fa yonda e fa fonga ya se uli ile tahiawa ba tanto woli le lo fa bla le ole tapa auxili lunga te bile yo le wa fa tsbai ele tanga ya le ala kuso fi le enterprise motor group i marka wa fo se tanto li poti fa talfan tuai ele tanga le ala malo le fa fiva ya malo fo lo sai wa tanto woli ele ve sfo vai solo na luol di masi no si te malo le galu malo fel fi ya after lava for mo ya malo fo le tawa sai ila ita lainga ya wa tau tu ina se tato to no ya le moto mo ni la la vi le di yo le tato e filo ai ne vai aspo ya ilo na lo como na le ya malo le so po ai na le lo weekend malo fare stay nei weekend no ma na yo na fipe ana le mahalo sil savili ali la talenga le ala yo ai uia ile i o male manuia ya fa ile tana foi le ntoi kuka foi taban na fi ai ele leila talenga ya ona uia na engalue ya e ko le le me ngalue wa mo le tau ya mo before ya le me ngalue ya pela sau fa ya dia su tamata ya la su ai sa tau mawhaia ia su ale di pule ia pele mo mende ia vanoa mo mātou ngai kama ese alisunga e ponge ia su sa se kasi se ia ole tulaga na ia ia ilea ia na ana toe mau atu nai i tula le aki ele ia pongi sa na mau ai nai o puanga ole aso tama ya ole me pito silina na ta wona na mawa pe minute pe se kone na mawa le no e filo e fi ma ai ngai na wai ngal wen ya wa le taulo to ai ya tanto ye nei ya to nei ya le ngal wen ai le se ele se fi ele se fala wa kam ya sa le la ya pe o lo fantana o ne fo ya to no ya ole pe bo pule le alam fo le i tula ngai i le usum tula fa pe ya ai ole nau tai nga ya o tau fai fo le mo tau si ngona tai to ai nga ya ai me se ya ai nga fo lo fa mo mai sa mo ya ole tula nga nai pe ole ya yo tilo na wale vana umana na siakila booking ya o tilo na wa uma fo na tongilo pa se mo ki dise masia ele yo te le atlet fu panga le ki spasio le ai au tilo ai ya lunga o savili po fe ya fo ya eu ai fo na po tai mia ya nei tai mia ya lo au tilo po afu fa fo e fa o tau sa tula pa Ioi, ya ole me pito silina na ta wole fo i mai la vele le malo si fa ti no tu te ma fa va lo filima ya ole to si ai nei ta tu enga le ngate ni New Zealand ya va pe fu ya inga poto lo fa mo mai sa mo au mai so fina ngalo na telenga le ala ole as tu langa fa ta ti mai le ta tu programa le riva so lo na lu ol di masina lo na evil to sang ya fa stai kama mo ma to va no fa stai fo ta to le tio ya mo le ma go fa wa o va fo le fa la uloi no se ma to o na ya mo fo nei ava no e fa ta lo fa tuai ile fa fo ma o se ta to o no lo fa yo na ma wa ta fa sala lawa ya ta to no le mana to lo ma lo pela o ina masina ya mai ma o fele se yo na ta to fa na le ta po i ma o se ta to o no ya o tu la ma sani lamba lo fa o pele ta to campaign le o le afita la ma to lo afe lo pai ona fa pa o mai tau ta tu ta vale ya se la ta vale lo ya na ya tu la mai discount ya ai lo ya full option for the tu la na le fai mo le cash bonus ya if I lo fi feeling up it now in ale the promotional discount ya bit now for if I as a cashback for the in ya fai por no so ani ni se vai lo o le ai ma fo tulanga tato wa stock tele mana no eta tu ta vale pe o ta vale ya le pe tu lo to telefone le o tato SUV ya lo tele mana no ya ma mai small SUV medium size ya pe tu ana le ya le Mitsubishi Outlander the X-Trail Nissan X-Trail ya mani si o tulanga ya o SUV la po le pe o le Toyota Highlander ya o le Isuzu
MMX tulang whapena o lo iai fo tatou o le CX9 i o CX8 fo le master i o lo iai tatou ta vale na tausanga fo o lo le lei tausanga ta ia lua wha lua tolu lua ia it's near new ia lo tele mano no e tatou ta vale na e mai se lava na e tatou ai ngā lo to tele tulang whapena lo tele mano no e tatou SUV na ia o tulanga le tua tatou budget cars ia lo e tatou ta vale mai le valua se iba se tulang fu lelo under 10 lo e fu ina ta vale na ia awala wa ia lo paketi pa ma venga fo i tulanga o le paketi e me te ko tulanga fo le pe meni la si te fo pe meni wa ma ta tu le ta i lima suta la va yaso ia le ngata na mo lo ta vale fo ia ala fo ia nga ti e lo paso tulanga pa pena tato o nanga ia lo taria fo tulanga fo ia o tato trade in ya va pelo tau sa ili se lo tu sapo se pale ni fo le trade in ia ia na mai ma utilo i option fo le in fa no mo se tabale fo mo lo ai ia me fo le nei vai tau ia o le tato o nanga ia tulanga masani lava lo ia le tato address le o le lima ono fitu i le lima fitu tonu ia fa ia su mai ia pa tai le li o le wa matana tau matana pana mai ma mo fie ia tulanga le tau ia na pe le a tau ma ati mari savili tulanga pape ia fa tai le li o le wa matana tau matana pana mai nei vai tau ia tulanga o le tau o le tato o nanga ala fitua so le vai aso mai le ima le tae au se ia pa ia le lima i le afo le lima i le ia i lo no inga le te maua lava mātou nei vangana ia ni aso malo lo tulanga pa pena o na ia le ne suinga a o nanga ia le enterprise nei manukau ia tala fa solo ato le fitua so le vai aso ia whai o na su mai matala mai au ia matato mata tukuta i nei ia o le tato numera o le o Barcelau o no tasiono hata sivalu o Barcelau o no tasiono hata sivalu pa pero lo e lungo al market mo ta sai binga fo sausa ia o lo mato nga lua di nei i tato enterprise mo so ta mali le so le pole ya Terry Coon ta ma po ya tawo papo ia mato o na nei o kuso o pai mato nga lua di nei i nei tato la nei mankau ia mo tato fo kia pai tu la for your finance ia lo ia tato website o le enterprise cast ko da NZ lo to tele le malo ko tato what to do o ma sa di tulanga ia lo fa ga yo bala to tar sa mai lungo tato website ia lo ia link ta tasi ia mo lo ta va o la ta ia lo fina ngalo ia o mi lo le fa mau na o le link na lo fa yo na fa ga yo mai lo finance ia e fai fo io na va na mo mai se tali finance ia o tato finance lo tato in-house finance lo no winga do o tu dei tula o mo se tali lo finance lo no winga e te le tali nga o le lo ai ia le approve finance ia te o e fo ni fa le tonu fa pena ia le università ia fo ia fa tali so ta wo fo na o le ma tu fo ia o na vai e loa le within an hour le tulanga o lau tau sama ia ele ko si tulanga le alu le aso e fa tali tulanga fa pea ia a fa pea la o e lunga le market ia so mai matala mai au tato te tres na e ona ta wai i lunga o le lima ono fitu i le lima fitu tolu i mei kwe sa bro ia fonga mua fa tai tele lava mol mato wa wanoa ia onu ia fo ia so on meia so i lau singa fo i ma tau tua wanta tua ina su tātua tunu ia lo pamia fo le tua le tapo nga mau su tātua tunu tātua te loa i se lau momoa me lo famalea ma le tua paso i fo ina so i fuama ia manuia le talanga ia le ala kuso fia le leo le tautuma le unanga ale Enterprise Motor Group i Marakau e pe ona e whaafonga i se ilia ne eiso sa le nei ia songa fua ia po sa so le nei fo ia so ia wala vai e femalanga ingal pa ia malo si tātou tro le wa se antu le tātou taimi a los fuluono miru tu tani le tula e lua ia tono na wa sa honi tu fo ia pe le na wa fa ola le tamale to ina male no matua anga ia to pikir fa na wa onga ile tau le tonu la wo nei ile taimi tu wane ia na ia tātou fa na
Ya pa wala so soni al tanto programa vai lai na vase sama. O tamana ele a se fina wa o e male tusi ka paka. Io o le laina da fa mai e sa le paka ina. Ya ma ila la usala. Ya o le wa o longo ina tu la usunga po la wa fionga fo. E sa le paka ina ya tu fofu ya wi o na wa fie se la tausang. O e le wantua o le laina na o le lainga nga. Ele ai ma se fina we fai lunga ina la nga le manino le tula fono fai mai e sa le paka ile laina vase sama. Ya ai te lula o su le me te paka. Me venele le ilo va vi o makiana o lekio. Ya me fa fonga mai pela tanto wala. Leo o mala wantu ile fionga ya pali i sina leo pali kwini sa leo. Ele tole pa yali ya ma lo le fai le fai va te vole ba to mai le divang o le oli. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? Você que ama Prada, Kako your father dela. So fuck, no make it. La mai lau kama manga ya, tawi ale ai masikumbe ile kanga. Alufu iko kongu kanu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga. Bailo iko kongu vale alole sasa awa ingo mele nguku ole tawa. Kusi wako yai ai fia ula vale fai mai o yele ai o sipanga. Nena heba você no wangalenga. O kapo ula vai ko e fasiela. E a femme police lai soli ele mala.
Appliances o le tali o umanaonga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha a pese tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni whi aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 O le vetua o lele ma le vetuta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumanai ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale le por kalame o le malu I fale ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Via maua sosa Omega ka Ianga loi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loi le Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Malole Casey le Omega ka Tasi limoi votu amo Tolu mo la fimiru tolu tene le afo le lua langa I atu mantua e piki le whana wa onga ia I le nei fo ia wauli o le asonga fuole ria so valu la basino se tema lua afe lua lima. O le tausanga le nei ua antua iai ia le wha tausanga. Talu ona tau mawhaile o leo e afo e toi wha afo I ane le whana wa se tamalo. E sua whaia Tom Phillips I le pitonu o lea o Marokopa e pei ona lausi le fiai e le totele. O le neia ai o Marokopa. Ia o le whai mai le tala voilele. E le mamau ese ia pe o se pitonu o lantalanta I nai Waikato. Ia mai ua whānei tausanga e fua ia. Lua afe lua tasi. Lea sa wha pia o nanu ese ili tamalea. Ma ave ese mai e malana whanau e totoro. Ai tuku ai na o le lātou tina. I le tai au la na leila, o le whamai le whaamtalanga leu te whaitau antua I. O le tai au po le tai au sing-singi ana leila. Sa whapele o na whanai na I leo. I ala tamai sua whaia Tom Phillips. E ana le whanau le totoro. Ua whanei tau sanga o tau sa I lia po ngā whia o totonu o le atu Waikato. Ia, o lo whapele o na whaamautuai le tonga vau. Ia masa masalomia I le tōtelo tangata, o lo o lātou sosoani I le tama, I le whaala whina, e le ngantailea. Ia o le whawhanga ina I mea ai, awa o le tonga vau le tola wapia I le ni tama. Ia masiana whanau e tōtolu. I le maitau antu I le whanau o le tamale ni. E toa tolu le leia antu maitai. Ia po le whanau tine. Le pei o na tā umai I. O le mafu angana le yona whana e le matanga aluenga o leo le ali o Tom Phillips. Ina ua wha pelea, ona wha marua lia ia se tasio malu o le malo. Wha marua lia. Ia pena whana e le ali o Tom Phillips, ia le ulo se tasio malu o le malo. Ma wha marua lia ai, ma wha pelea ona awina antuai. I le helikoptanga I le whale mai I Waikato mō tonga fitinga.
Wa mai le fa mtala nei to tasi ia le whanau wa le tama. Sa wha pelea o na mawai. I le no whanga le sa tupu mai le whaalawilawa i le tai aona ni la. Ia ma o le teimide, o lea e tau sa ili. Po o ngā whea o iai leisi to o lua o lana whanau. I le mita wantu fo i le tala angol tama lea malono to o lua. E le i nofo le leile vao le tama ma le tina. Ia ma o le mafu angana la le na la ina lo e sel tamalo. Ma ave i se antuai malana whanau. Ia antonu o nai whampe mai fo i nisi. Awa e mea leo sa whai. O lau tamana tua leile amtanga le tausanga nei le sa wa ai ai fo. E nisi o tangata mapueata. O le whai te tenga o la mutanga aluenga o leo. Ina ne i alu antu se o sofa i ngā leo. Aia a fia antuai masoi fua o le whanau a lea taba po lea fo i ainga. Ai bitaila, ina ua whaapea o na whanai leli o Tom Phillips e tasi o manu o le malo le tae o na lila. O lea lai le i tue whaatali e lo le mtanga aluenga o leo. Ia ai whaonga ina lo fo i alantu a upenga malosi. Ia ma whaapea leo na umai le soi fua o le tamai a Tom Phillips. O lo o tau ma whaipea e tausa i li le whanau e to a lua. Ia a o lewa avantu i le vaenga fo i le lewa ia i a whanau. A inga ma whanau i te tono New Zealand. Ia wha lefo. A inga ora. Ka inga ora. Ia i la tau nā lewa avantu i a lefo. Le tamaitite to tasile na maua whantasi malon tama i le tae ona li. La. O le taimi nei. O lo o soi fua pēle tina. Po le to lua o le tama loa. Ai talo fai. Unofo mo mafau fōn tu iai. Wha tau sanga. Le aise vesota inga. Le aise telefoni le aise wala au. Oka okai. Eoe, e le ngantala o le mafotia o sitinalea. Ai, e tātou te le mai lo atu. Po le altua i ngā o langa le na soifuane ai nei tamiti. No nofo i fale i e tu tonu o le toka avau. Ia mai le o mautino po ai tangata le na fsosani ia. E wanta te ofo taitai e le mawhaiona whawemau. Ia e se i vanga na ile tūlanga na o le na whape me ele mtanga aluenga o leo. E le o mana na afo ile le whaia se tūlanga. E ono a whaina ia pe maumawaila soifua o le whanau. Ia o lefa mai wa umana whaalia se whingalo le tina. I lona langona fo ilele. O lea ua tūlanta ina mai a lea mataupu. Ia uwhaisi lefa. Wha tausanga. O whesola tail te malom wha awea ilana whanau ni e toto. Pe umalawa le whai ngon tausanga na se imwhai atu nei mala amatanga o tausanga ne. Le fuina pu e mea le tanganta ia se ata. O lain tofu le tamaititi mala ato wha afafa. O nei muli atu lo la atu tama. Ele ili vantu neia. O le fuina sa wailunga le tala. Ile fisilingi ai o langona o le whanau. Pe le o yese langona fo ile lo le whanau e fia so sola isi. Ia ona o le la haiti tele le maita wantu o soifua ia po le matu tua o le whanau lea. Antonu, whamai e wha whainga ta, na wha tala no aise tasi o Blowfisher, i tu tonu o se tasi o University tono New Zealand. O le umta mana tua na wha pe mai se wha mtalanga. I ma whauwhaunga la wai o le whanau, o le ema kwa sa o le leile mele na whai, e lo la tau tama. Ia a whaifoi la e wha whainga tau na maua ia le whanau e to lua le tau sa idi. Ia atonu e whaafenga tāwhoilere. Ona toi whaafo i mai o lātou langona. Ma o lātou mawhauwhanga. A mea e se sere mele sa whai le lātou tama. O le ave e sea wha ma losio i lātou. Ia mai le tūlanga sa iai. Le lātou mawhutanga. Malo lātou tina mo le whātausang. Ka o le whākausang. Ola se umisole. O le matoa i umilawa o lea whātausanga. Ia te ilo ia toi, la sau wa ai atu. Nai tui titi tāmo mo e atu ia siau whanau. Ia po na iau grandchildren fo i nai te aluan tu e piki mai i la tau. O le whanau le ila lo umma o le tais furu tau sanga le mātutua. Mai le taimi na tō e se ai alo la tau tama. Ia wha miselanga ngō le tu, wa tātou te le ilo atu la ngona o le tama. I le la ua ia vāwhianga iai, malona tō lua. Aina paule mele na misi alo whai le totele. O le avantua i fua ma le whana. Ia manonofo ai i tutonu o le tongavau. I lea teimi umi e tusa ma le wha tausanga.
Ia talo sia o le afa apelea ona vave mapu la ngona o nei nei whanau. Ia mi se lo lantou tina pito isili o na mawhatia. Ona o le umi o le nei taimi, sa nofo valavalai, ia masiana whanau. Ai talo sia fo, ia vave se taimi. E toi wha fo isia mai ai ia la ngona e peio na masani ai, o nei nei whanau. Ma lantou le tua i ai le leanga, ilo lantou tina. Ia wa o lantou tamale na anu mai. Po ani ana mafuanga, ia la wat, e peo na whanaina e leo le tae o na leila. Ia lea fo i tama, o le winga le whaamtalanga. Ia po ani tūlanga, e o iei tātou mantua. O i lantou e pito i silio na mawhatia i so se mea tātou te whaia ma so se whai, unga tātou te whai. O na ian tātou walo ma whanau. O le mea lea, antu uantu lor whanau le rei au. Ia po le alau oke nganga e saungi ke oke ian. Na me ke le lakue o po mai. Amu ia tātou o le mea e mafuta ma whanau i aso uma. Ai tālo whai sia tina amala na whanau. Whawhetai o lewa maua le tasi. Ai tālo sia ia waweo na maua le isi to lua. O lea i le ilopo ngā whiol tonga vau le ian. Sama faya o ngā mua mua e haai na le whanau i le alamoni e tatau mo le olanga tama te le whaafiti so se mana o ngā osio atali tinga loba le tau ngata malele lava o le whaasa o tele mai whaasaua ona o le moni o lo ua lofa ina ia le o la whalolo lau whanawi aso o iluma e maua me uma e tele to e maua ni matu ai lo o langa atua whawhetai i le atua Fai mai o nei matua o matati ai le lau maua o langa lulu e ma le fau fau tua le whanau ia whaau tau tata mamai ia lo whama le wha atua tua Atua tua la 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 la
Supermali na pese tampuni le divang ola woli mele pese sa mo sila sila na utoi se fulu minute o da tala le tulai tolu na uda tolu ta tala ivai fanua ele ngara sa mo e pen tupera mai ele vang o telefone ile divang ola woli wala le long puile ile topa e malo tom malo ole fa ngol de veies a fie te muli i ta longa le ole peleki. Ja, Michelle Chapman sang le la kapiliki on sila fiele. Ole ta longa alle One New Zealand Warriors. E fia ile town leon. Ja. Town leon no ile fia fiole stona I so nei ole lunga le top 4. Ja, le tanto wafo. Tanto auna le Warriors. Ai bita. Ole town le fitu. Ole ta longa dale ole pereki. Ma ferige so te la moi Wellington. Along a wingala, a fai te anu yo le malai po fia lava o au nai lua te manta madai. Alona winga te misiele si vaenga o le talo ngali si au. Ai pe ono fai atu. O le fia fio le sto o na I a sa unei. Ia e tala malai pe to mua atu le talo ngana le One New Zealand Warriors. 5 minute te ailono le amtengela na talonga Male Panthers. O le top 8 leo le ata alo. Ile fai ngol vai aso lea wa lo tanto sauni yai mata inda le sanga so leo lefo o le lakapiliki I lona vai aso muli lefo to ama vai atu ile tulanga fo e pe ona yai I lunga le top 4 o le top 8 ia madai a wia fai wala to ta longa ile fefia nafi mata inda fa malo to yala mo tam fa na wala tanto tru E koe kiki ane I se aura kapiri ki ele yaise Samoa I tuton. Ele ngata yano matama whana o Samoa. A wano ta matama whana o le Pasifika piore ina na I tātou uso mai tonga. Ia, mana I uso fo I mai fiti o nisi mai Papua New Guinea. Ia, pi alai pi e toa tele fo I lele yano matama whana o Samoa ma tonga. Ia le tāpil sanga la kapiri ki a Australia de I le timile dei. I le meita wantula I le ipola langi le tālonga o le la kapiri ki le tausanga fo. O tonga le si au le amatua I wha lavi I au uma o le taamsanga ona o le lei o ala matama whana o le taamai e mai si ale lei nei tua tautu mai le lei nei luma o le lei na lai tua e le mai ala matama whana o le tunu o tonga e antu mai fwela I atatu ui le kuma mai nga fu e ala matama whana o Samoa o le lo taalo he le taamsanga le NRL E pila ona ia le unga le talonga le ios male 90 le fiafi I le po na po. Ted. Ia o afuinga mea ni wongo sfulu ngori se fu. Ia ona adwanto ila ia le isi talonga le na mo anto le Dolphins male Raiders. To se fulu leile a wale Raiders le fa malolo ia le ngeli o ango ia le li fia onga ia male Raiders. O la to la tulanga mo mai lungo le table. O le Dolphins ono sfulu malua ai la vea I lo malelo Samoa le li o hema le li o hamiso tapua I firo ina ua maitawina le la vea I lona tuli I le aso na fia whanga solo ta longa da le Dolphins ma le Raiders I ta sia o le ahava veon toi whaafo I mai lona malos ia le whiani si o ta longa I le masino o katopa ia o ta longa la le whai unga le vea soliding mo le top 8 matatua e se fu ia ta longa E koe maua vangoa le top 4. Ia o ka koula ia 5 ngai le van. Oi, ia uma kua makut pai ia koe ama I fele. O le tano mua I le Australia as o nei le tamusanga o le NRL left tau I le Storm o le Bulldogs. Ia on so on tuai le ma le talo ngana le Warriors ma le Panthers I le fiafi o le astona I aso nei. E lua talonga le stona, le talonga le Warriors ma le Panthers, le talimalo ai le Warriors I lona malai le o Go Media Stadium, o le so on tuele ma le talonga le Sharks ma le Roosters. Wa I le popo ngai le Sharks o le Bulldogs I le vai aso le seima vai atuni. Le ima sesi na mafau o le tulanga dai o ye le talonga. Ia pita ian. Ia e se e te a yaso. Ia o le aso wala, o le aso wakimu, o le aso foi. Ia ke ia le lo se mea. Ja, on fia leo le talonga le Sharks ma le Roosters. Tino le au leo toi sau ilunga sau wa maua le tūlanga le tope. O le au lea le Roosters. Pa pia tait. Ia uri fise mea le Roosters e maua le rintau sanga. Ia o le tūlanga le na tau whai mai. Koe maua mea le Rooster.
le piko filo muri al top 8 le na sa mo ye ilunga le ya ma le ta longa manta ina woni MC il fa ngol de veis o le ta longa le awole Canberra Raiders ya ma le awole Brisbane Broncos ka wile le ya lo ma le fo mai le fia fio sa le lu ma nei ya ai sa lo ma le ta longa le ba bilu te ai le tu la e ono ya ona fa uman tu ile se fa mtala la sa sile e le ta longa le o le peliki ya ma le Springboks tali e se fu ye ko nga farka alunta aloi ai e mamoli le fa ma lo ile alo le ta tu le sunga ya ari severe ola e le nganto ile le sunga ya wal se titi ya ma alo ma la volta tu le ta sole fa apea le Springboks la ko ye yo mai ya onga moele o ka ko e wina fe lo fo ila to wina na la veve ya ai ole mena le ye le ta tu la kapi e pi fa o songa ka vo ile le tam de sanga le Championship Cup ai o lo na minoia ya kia ya ona fa finga tale o ta o peleki ile saula sa ile Wallabies yo e makuale ma ile sa o Wallabies ona le li fa ya onga lo fa ya onga ma ye le li o Joel Smith le fo isa so soni le peleki ile to sanga ya o fa ya onga le li o Ian Foster ya jalo sia la ole afa pe ona fa to wina male manuia ya le la ta longa ile malai o le lo mo Wellington ile astona I so neven tan van George so ya Terence Hankin o le fo I tafa mai na ile la to fa le finga al wenga ya masano el wi fo mata ina ile lo mo Wellington ile fa ngol diva yaso Saula ia si va mai se yo ufa a fiesta umai ungaluenga pa atau ati oso pelue lue mai susau panga tini tama oi po ole toi ina uma ila onde pila wali kama shawela va famole mole yai fo iselo matua un fascina fami se misa wali tini shawela va famole mole si la ia ile musica amole po e famanga ia la weva amole po awuli pusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po au malipo oi mafuko fo ke au malipo oi a winga fo au malipo boom chicka boom papa fa sexy low key no Kayla record show son of the SAMO a way night and day for my people the Malo people the Ausuie oh my fight yeah yo my la ya let's go si la ile musica amole po e fa manga ya la weva amole po awuli fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po ya I fo I se fa finge vai ma so fa so mo wali kama shawala va fa mole ya I fo I se fa lele fa sana se te fa lai pankeke wali sunga shawala va fa lau kama sikala ile musica amole po e fa manga ya la weva amole po awuli fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po
tala fatu o ni sinei o tala mai vai whanua o New Zealand mo le nei aso. O le vave au na le la na tula i mai eis whaalawe le whaitu o Waikato, ina ua o ane se wala au i leo leo o se pisinisi se tua tusi Waitomo, e masalomia o se oso whainga aninga o ina whaiai. Whaalawe leo o ta ua o mali waile tamaya Tom Phillips, leo o toi a tole whātau sanga o fi solo ta i mai leo leo, ma fi awea i solo aila na whanau. Ta ua i leali i poti na o ane leo leo, e to o luin tangata na o atu se wila na fua lua, o lo ofusi ni moli wila yo la mua ulu. Na maita wina lea luato la wila i Waipuna Road, o lea na anga i ailoa leo leo ma whaatuai a lato spikes po o fola maa ai, i lungo le awala i tamwhai poloka ili ne wila. Na maua leo leo ma amata i lofte na inga i tau ngā whana, na la vea ma wha manu ali ai stasi o leo leo, leo lo o tinga ai na ilfale mai, ai na whana i fo i leo leo le ali o Tom Phillips, mama li wai. O nei wha lawe na tupu lawa i le vai panoa lea sa nga i pia i ai sa ilinga leo leo, mo le nei ta maa mai Marokopa o Tom Phillips malana whanau. O le tai au lawa lana leila na tala noa mai ele komisina o leo leo, Richard Chambers, ma wha amau tinoa ne ai, ua maliu tangata na Salomia i le ngau inga. Sa ta mwhailef so soani mua mua e whaia i ai ina ua lavea, peita i ele i manuia. Ele i fia sa whamtalanga al tamao Tom Phillips ina ua fisilingia le Radio New Zealand i le mea na tupu, ma ana ta ua fo il tu finol nei alii, ele o fia tal nolo lato a inga le nei taimi, aina ia wha amau tinoa mai, sa a fialo na tuangane i le ngau inga lea na lipotia, ma na wha ailoa atu lava i lo lato a inga le mea na tupu. Na maua fo is whamtalanga mai to o luo le nei alii ma ta ua i el fine, ele o mautonu lava langona i nei mea ua ali mai. E ui wala ngona le mapusanga ina ua wha mutaina le nei mata upua lewa na tulituli loa i leo leo, a o sola ile nei ta maam fe avea i solo lan whanau. Ai o te langona whanau no foi, ono le tūlanga o tūlai mai. Sa iai lawal wha moe moe le ainga, mwhai ona toi foi saonga le mu mai le whanau le ainga. Ma le aistasi a whaina soifua, ai pangalea wa ese le iunga wai uyai. O le tausanga lua afe lua tasi na amata sola ai Tom Phillips mai leo leo, ma avela na whanau e to tolu, o Jada, Maverick, ma Amber. E tupul whaalawlawe na leila ma mali wai Tom, ai ave ia leo leo lo na tali o Jada, lea e tali tonu, o le isi tangata lea sa la to lua, ai ta ue leo leo, o lo oa nga i nei sa ilinga e isi tamaitia to lua. O le aso le nei a songa fua balo se te malu o lua lima, lea o le afa ngā solo il whaamsinonga mawalunga i Aukilani, le whaamsinonga o tamaitai o Hei Kyun Lee i molianga o lana whasi o tia whaamoe moe ina o lana whanau e to lua, ma tu wai o la tino mali liu i tono ni atu pau. O le whaalawalawe nei nā lea mai tau sanga i lua afe lua, lea na mawai se a inga na lato whaatau ina mai ni atu pau mai se whaatau tu ina whai ai lunga le interneti. Ai o lato mawai to enga nei o tino mali liu nei whanau iti, e valu ma leono tau sanga le matutua i te tono atu pau. O li ua ave o stangata anu New Zealand, ma ana maua matao fia e leo leo i Korea i saute ea se tema lua afe lua, mai le lua maasina muliane, na toi au mai ai New Zealand, nei tama ita i tu sai o polo inga al whaamsinonga, ina ia tu i lumo al whaamsinonga i onu molianga i nei sautu la fono. Sa te e li i molianga i lua al whasio tangata whaamoe moina, ma maua i ai lava i lana tali te lea i le taimi atoa o whanga solo lon whaamsinonga. Sa tau fiel wha ilo wha lawa i tele o le ingoa o le nei tamaitai. Pe tai o tau sanga i lua whelua tolu, na whato ate ena ilo el whaamsinonga le nā tau sanga, mo le tau fiel wha ilo le suafa o li se ia o mai lava la i taimi nei. O nisi o wha maunga le whaamsinonga e pena li po tele Radio New Zealand, o loo wha ali ai, o le lua fesfulfitu na mali waile to o lua o li, ma a o le imaliu tama aloa, sa yaini whaamtalanga tau whaamatao al nei tamaitai e whaapea, pe a maliulon to o lua e nati whasiotia fo o ia malana whanau. E le o maua i whaamtalanga al whaamsinonga po le atonu le awala na whaonga e li e whasiotia i tamaiti, a iei le talitonunga, o ni whala au sa ia whaonga e mwhaiai o na moe, ma e le tatauna whainoi ni tamaiti na whala au, ai atonu sa whaonga e li e whainoi lan whanau,
ina ua i ulawa ina maliu lon to olua mai se ngase wha umi na whenga iai. E masalomia na ia whasio tieta mai ti whai ui unga o iuni, male whai ui unga o iulai lua awhis fulvalu. O nei whamsinonga sa whaatulanga e wala au tau sanga taluai lua awhi lua wha, aina toi tolu po ma o lea lau whaatulanga i loa mo lea so. Matatu tala i taalonga, ele i manuia tau mwhainga le manusina, ile la taalonga wha i ua la tau pūl, leana ta aloi male au le United States of America i York i le asto na i taluai. O aiol taalonga e onus fulu le USA a ele i tau ai le manusina. E ui lava la i lea whaia ina a ia i mo le au, aina wha alia lava ta alo finau o teine. Ma savi vi ia lava ele tamaitai kapteni o sui Pau Raiso, lana au e whaapea, sa matua ta alo ma alosi ma finau, ma alo tamaitai uma, ma olona mitamitanga lea, ona ele i whaavai le au le tūlanga na iei skoa ale isi au, ai sa finau lava tamaitai on manusina se i o ina wafai ulta longa. Sau no fo il whaia ongo le au, ma ta Afa Ramsey Tomokino, e le whaingo fiele i ungol ta longa, ai te le so na o ngā mo la tau. O le awa le USA o stasio au mawalunga, ai mō mātou, wa mātou mawai se awanoa e a o mai ainto mai le au. Sa mati tila i lea ta alonga ta alo mālosi le tamaitai o Teitana Pati a Jung, whaapel tamaitai o Medicine Jade Eva, sa mālosi la nā tali pui whaatau te mai, ma le mālosi le pue. Whai mai Harmony Vātau, o le mawhau o lo ta alo mo lato a inga ma o lato atunuu, o le puna le nao lato mālosi, e o lawa i taimi silo na whaintal ta alonga, ma le lato ia i ta amlusanga. O mai anei la le ta alonga le au o tamaitai sa moa le mansina, mai le lato pūl, ma eleaiso lato mālo, ai o le lato mitamitanga sili, sa maua sa vanoe ta aloa e whai masui o lato tangata, ma whaata atia e fo ini whaavai le lei mo isi tamaitai o le hanga i mai, e whai masui o le au le lumanai. Ai mol ta alonga le awali il man sa moa le na fitau iei mawhiti il ta amlusanga le Pacific Nations Cup, na whaia ina le man sa moa i ai es fulu lima, ai luas fulu iwa ai o fiti. Sau nol whaia onga le au, sunga le malu tusi pisi, e iei ni mea silio na le mai le matou au, ai ai fo i mea na le a toa ai le matou whatinonga, ma matou toi tinga ai nai lava. Sa ave lava e le man sa moa le afa mua moa ta alonga, ma mawai skoa le ali o pita anae a su, ma le kiki o sala mai a Rodney Yona, ma e tale malolonga o sili o lato ai i a fiti. Pei ta ila e ui le malosi o lato pui atu ma le malosi o ta alo tama, ai na li liu lava e fiti ta alonga le afalona lua, ma se so oi skoa tolu ma manu malo ai lo fiti. Sau noa kapteni o le au le ali o Maiko ala toa, sa mtoa fia lava i tau mwhainga tama o le au, ma o lea, o lo o le leile anga ilu mo le au, ai mo le anga i atu vai asfou, e te leisi mea i mo mion wha le lea. O le whaia inai o sa moa i lanta alonga le vai astaluai, o te tawai o na ngā lulu e maalosi, nei mwhai o na sauwhanga atu i au o le anga waa, e ta alo ta amlistanga mo le ipo le langi. O nisi nao tatou tala i la amtanga o le neiva yaso, wha soi fua ia. Joe Fantalavato le vangola woli o le sanga fuaina ua se antola tanto taimi le radio samo se fulu minute o le te ni le tu line tolo I man tu ma fana wa o ngana tu wa o nga le ni foi vangola so malo te mai ti o mai uto e mai la o nga le ya so sa e tamle le sa e tine le le vai lo fu spa fa ma tono le tava le tonu ile ainga sui o fua o nga o so me ai na faile o sa koma. Ona e mune vai pola so fe au fe ngi via via so ngafua e le fa wo mi na le fainga o mea o nga o melo vi so la ai tangolanga yan to le poana ni mo au ki lani angi mai so vili mai le tu I se sai ole a woni siro fanga le poana nei e ngoto le lai le fitu minute te ai le ono le fia finei e ma ole manulu le poana nei
e ono tikiri. O le venga mala so anta mo au ki lani o sone le lai le lusfulu iwa me rute te ai le ono i le tai au fa mea a woa ia me ora yina yuanga e matele i taimio le a woli so vili e whelolo le angi mai a te au i le a woli ia me le tu i matu i sifo. O le anga ian tula po ana nimo sa moa fa melo fiso na wa e tau o le afa apena yei wila ma fai tili inisi o no fuanga o le aso a tau o le a yei timu e tolu va vasolo ai ia mai ono whelolo le ma mafa inisi o pito no. O le tūranga nai pio ni iwi o le taumo le so, ke pora po ana ni mala so a taumo au ki lani ato ai ma Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ooh,
Tausangi mai manue, tausangi mai manue, e lo faiulu la aue, wailunga umaunga, faai foi le vanue, wailunga o tumu tumue, ua tafele uto tau faue, e ua sola le fa Samoa, Samoa lo unue. Fatima yung alufao aliao ali umafinga sa olea Patalite mule nusa babau ia mga loai le salating ilaw na wafio ngai le kaisaya o la tamana fafola Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Lewa sfulvalu midu tu tene le July tolu o te lona wanga ia tumantu wama whanau foi ta vale ainga o loo wha muri mai joisi aki tasi fola tu fusi pau lunga o le ta vale lea teimio le hawoli. Ina ring te ifa o wha tu tato se poloka leo leo e mawai malena sala sfulu whanga i lalo tau sanga le whanau sala le au ta vale sfulu rimanga i lunga kokongi rangaka langa ia sala. Io e longo winga e luantu e malau paket maneli tomate e le tongi no lau sala pe le fielo fu spa tono le tavali le lei o le fa linga pe on tono mai le tanto official le divanga le oli e pe ona masia e le tanto tu sile da le val fili ma le songa a wenga lo solo minga lo minga le tu sile songa fa tasi ma le lo minga o le val fili e ma wifi penga o Samoa sifo tutuila mamadua o lisi o talatu o Samoa o langa upu o la batafa i o la batai le whainga o wha lawe pe o whai poiponga ma liu leo si o singa o ainga pe sila whainga o paolo o si i wha lalo wha langingo e kalisia ma le tele o le gangana o wha lolonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi wha mtalanga wala wane le lua ona lua tasi lima iwa tolu, lua ona lua tasi lima iwa tolu. Ea ona maua tuai leo wha mtalanga whai o ngai makua e le lei lunga ole upenga te wha ilangi. Ea, don't stop your happy. Ta ilalo le shopradiosamo.co.nz shopradiosamo.co.nz o na whaima yeile o lau oka awaku sa o lawa i lau maunta po lau lawa ia au tusi na e lua ia po lau tusi fo i tasi a le o le vau filifili ia po le tusi na o le songa o le ua lu se fulu midute ua te nele i tula e tolu le deivaenga o le awauri Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ
iti ai o le la. Ua o mai lo ufano anoa. Ma fau nga tupu pea ia so uma. Vai vai lo utino talu ai o e funa. O lo alo faile gatamai. Se ilonga o leo tina te mawhai. Ae tu ia saula vau se aso. E mawai se tali o na yo manao. Le amatanga mai le amatanga o le taua mafutanga. Salilo yo manatu i ufa penei. Liwi pala pala ma pefu. Lota ua alofa, lota o fea ngainga. Ta mute whakavau, lota ua ainga. Ale i manu alo mai le pongi sa. Ale i u mai lo keli whato wha. O lau pele ea, sau ia oi lau penina lo tofi mani matai. O mo o ngaro wanganga i tai wali lia. Funa pe moa ua uoi mata. Vai ai sau ta elenga i petesa. Ia o foi na atua nei mo oi. E au pea oi, o tau ia amionga. E malu wai la fasili. Fitu o le langi se itama. Se a o le sami se itala no mai. Uamto le lasa o le bonisa. Uali lotu ai o folinga. Se i fofo mali e se atu. Pua ngati a mamala. Whaate awawe e se atu roa. O ia malona sa tau o si aula. Ua oule la wafo i amo. Sa amo mai i le tae au. Se taunu i le pongi sta. Le nei a venga mamafa. Sai ai lo nei loto. Ia liu lo fatu i si ma. Talu ai lo fata mala. Tali tonu foi ai lo tangata. I le au fia loto le anga. I le vai taimi o le whaingata. Palona tinga ua tai mai. Lima se laua fasili. Lima se laua fasili. Sue i pulotu te kali. Yo loi mata maling. Oe lava o si au tai mane moni. Now fili ai le whaamao. Malo utali tonu. O la ulava sa eli. Ele va veo na umai lo keli. Ya la ba a. Sau kasi mai. Fitu o le langi se itama. Se a o le sami se itala no mai. Uamto le lasa o le bonisa. Uali lotu ai o folinga. Fitu o le langi se itama. Se a o le sami se itala no mai. Uamto le lasa o le bonisa.
fai tutua Malau atu fa Matumu ole pasi Ile tu atili utingacha Ai uva aya Ositini mata ata Chaunu uia pia uva ono Fuyona au chafa Ele uoelea Na romiti iai Wa usaufa iat Ai sila mai Sau jali mai Ete maliai A e io e mai O te si io e masabai O tau mate O ai o sile apo Ilana atsofa Tala no amai O tele masani ai Pei lava le tangata Le asa o miti ai Pele o oelea Na o miti ai Wa o saufa iat Sila mai Aku sau jali mai Ete maliai A e io e mai O te si io e masabai Maungangana Via fa'alungu sanitala Besa unei miti Beuna o sianganga Lu'utino amaniti Iona lima mafana Ulana taliwa iwe Ele ifaya fu isonama Ilavalea Na romiti iai Fai mai wa isau Mai jalan dua mai Ilavalea Na owalo fa iai You are the one I had a dream about that night Ilavalea Na romiti iai Fai mai wa isau Mai jalan dua mai Ilavalea Na owalo fa iai You are the one I had a dream about that night
su su e bebes Panga e fai fa manga yo que le fai ki o si au kaleni Cosa me la uma ia Dan whawhiwhianga sui whawhiloi o le rivaenga o le awauli e muli ei o e lo monta po lo lawa e po lo whalewhinga luenga pe tau whamai a iaunga luenga o le reia sunga fua i da ua toi se furu iwa marafa me ruto na tale o le tu la e wha i le rei fo ia sunga fua lea so valu o le riva sino se te malua fe lo se furu male lima Tana vanti ani ko le wea ia ma lo le whaiora ma lo fo i le ewa i le reia sunga fua Ya ia le sio oe ia tama ai wotele ni au mea lo familia so nafi. Ya befo ia sio tama li ia solomona lea sio so se ala alfanga. Ya malo o a mei oe le rivaenga o le au oli wa inu au fuala au o le mebi tosili. Ya ona ta ole dai o tanto o langa fai pea o le usita i fo mai. Ya le au mei ei tanto tala vai. Au a fo i tanto te fia loto tele ai anti li ei ona tanto mamai. O leu te whaita o tulunga i, o le whapea mai se tasi nei o lutala e whapea. O se taimi o le afiafi nei, o se taimi o le afiafi nei o le asunga fua i Samoa, o le awhapea lea o na malele mai ai, e a le fionga i lea mamalu o le malo Samoa, a wafoi i a le aso ma le taimi, i a ma le nau whanga, o le awhapea lea o na wha tau to ai, ia pe tau au fia e le paia inga lona se fulu malvan o le paia le mene o Samoa. A wale si le fia e Samoa o sui a fai pole, o vaenga wha fai, o lantou a inga, o lantou e kale sia, nu mafio anga, ai wha pe fo i tuma loe limas fulu maltasi, le wai ei o lantou sui, ua pale mai tofi a fai pole, pe o na mai ai ia le fai taunga alo ia o panota, le dawa yaso o tuana yatu. Ioi. Se i vanga nala ua ma lele mai lea o ma malu o le malo. Ma au mai le wha mauni anga foile. Ianga foko a mau kula ia le mau tino. Ai a wha pea. E nga o sekanga ka o le fia ma lele mai lunga i mene o penga ta whailang. O sa. O na sai. Mai se e hao le malo fui oia. Ia o na loa ia lea o lau malelenga. I le taimi maleaso e whai ai le tātou wha tautonga. E pe ona tātou wha tali uma i ai. Now baby let's go. Now grab it to the floor with what you said so. Come at you now with that nice and slow. Connect the microphone. Let it be known. Totoloto fe o faaki. E dava mama o pe atupu. Tupu lagi ai ofani neu piu honosani o iawe me au
Kamai tangi mai Eu tuku I he maoni I he ale tale Uo kavea si e kuloto I he kakala Pakavale Taumaya Kiau kahoa Ai ki ha o fanga Kena fe ao Kita ne kinanga Si o to o fatue lo fatai Kumiha o kakala Keke o fai Koe o fani He ikai toe he liani Fai vatangi No ani ikai osi I he maoni I he ale tale Uo kavea si e kuloto I he kakala Pakavale Taumaya Kiau kahoa Ai ki ha o fanga Kena fe ao Kita ne kinanga Amaloko kua hoko kosi o pakolosi Hama katafuta ulewa ki he koni E uku mai mama mai hapa hapa kia E ke whawhino fisi e ta o wha Te pelula kaunusia ki taulanga E itulu se sia ale tale oi o wha Te uluwa hoku kotoa maau koe whe o wha akingi Koe mate he o whatu Mate o whatu Te utuku I he maoni I he ale tale Ua kavea si e kuloto I he kakala Pakavale Taumaya Kiau kahoa Ai ki ha o whanga Kena fe ao Kita ne kinanga Deo tu I he maoni I he ale tale Ua kavea si e kuloto I he kakala Whakavale Taumaya Kiau kahoa Ai ki ha o whanga Kena fe ao Kita ne kinanga Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, a famous writer named Norman Cousins was told he had only 6 months to live, and that his chance of surviving was just 1 in 500. He felt that his past lifestyle of worry, fear, and anger had partly caused his disease. So he wondered, if sickness can be caused by negative bad emotions, can good health be caused by positive feelings? He decided to do an experiment. He knew that laughter is one of the most powerful, positive emotions. So he started watching all kinds of funny movies and TV programs. He read funny stories and asked his friends to tell him all the jokes and funny stories they knew. Norman Cousins was in so much pain at night that he couldn't sleep. But after laughing for just 5 minutes, he was able to sleep for hours. You know that Norman fully recovered from his illness and lived another 20 years, happy and healthy. You see, some diseases are contagious, but none is as contagious as the cure of laughter. Many other studies have shown that laughter greatly helps people sick with cancer. Apparently, laughter activates natural chemicals in our bodies that improve our physical condition as well as our mental and emotional happiness. Laughter relieves the stress and strain of your life. It loosens your tight nerves and restores your strength to go on and handle your daily duties and responsibilities. And it sure makes life a lot more fun. So if we want to live long and well, we'd better learn to laugh a little. Because he who laughs lasts. As the Latin proverb says, if you're wise, you'll laugh. Our Maker shows us through the Bible how to live a healthy, happy life. In fact, the Bible instructs us to laugh, because laughter is medicine. You see, when we don't laugh regularly, we keep bottled up inside all of our anger, bitterness, frustration, worry, and fear, and it fills our body with poison that continues to build up and make us sick. So take your medicine and laugh a little. Better yet, laugh a lot. And the one who can give you true joy inside to keep laughing every day
is your maker. So why not ask Jesus to take charge of your life? Then you too can laugh your way to health and happiness. Just think a minute. Fiole tala lele Salta ai nei Olena foa fiole tala lele Salta ai nei Alleluia Olena foa fiole tala lele Salta ai nei Salta ai nei Ele alo ai se tangata fire Malina Wayno Joy Langina Maya Pishula Unga Shamala Unga Le Fifi up Il Teleo Tosanga Uamava Telelo Yeli Vita Pona Uswanta to Pishiba Sanida. I want to feature me to turn a tile link to La Efa, Watolunga Ginal Polglami. Only think a minute more Emma to Umalava, Lenny Vang, less of a malo to Yafilamoni on Tana, and Niva Nikova before ye George Lota, Lefantashimalta to Polglami. Radio Samoa. Taslima Ivatohu. Ama.
Ua tātou waulia mai fo le devahenga o le aso o le a tātou tau mawai ai pe o le mawai ngā tāwita mai o na tana. Iova i lo tātou wā, tātou onu sai pēa, ma tātou lava papale. Makau kāu fiofi le mea ngā o le vavi. O le mole meo le vavi ia lona sasi so se mea tātou te whaia. Aua foi, o le whamaile porkala meo le think of it. Ia masina ata. I lo waso ma lo wolanga. Ia wa a ata, ma maua le fia. E wha foi ma iei le malo si o tātou pona iwi. Ia a wha pia lea. Nao le lili vau o nifo. O lona winga. Ia e wawe ana tātou wha pe ngā kwai lava. Ia makako wha pe ngā kwai lava. Manu i tele lava singa o te tau e mafuafuanga o le neia songa fua. Se yo le so an tau pe te yo lo to sei formal ba to wala ele tapa au sili u nga pol kala me nga ngai fo faiva tala mai le Pacifica man to lo langi ile to life fa mangalo so le lo titi faitama bru ile via fifa so foi male peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le langi e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le masina sei esu solo ia samo no uatulu sei fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tulele a oma Fluffy Janga Baileys, rubber band Samoa, and to no my law. Yeah, Malay, Tato, or the Malalinga, Mamal, or the man, or the Tato, tell you my or the Melia, Lena over Yantoy. Away te vavi. Away te ayoso. Away the Mele tupu. Is she Makway Maiskanak? Ilova vavi mado ayoso. E lea o le au faita wina tu e whapea. Polo inga mai lea o mamalu o le ma lo. Whaasilsilanga o le aso. Taimi ma le no fuanga. Mole fono tanga a le fono au whaitu la fono. Mole te talaina aloa ia ai o le pāle mene. Lona se fulu ma le valu o le ma lo tu to tasi o Samoa. O au tui malele I whano wa le toa sua la wi le lua le ao le manotu to tasi o Samoa. E tu saima mata upu 5 lua o le whaavai o le manotu to tasi o Samoa a feiwa se lau ono se fulu wa o atowhaina nei le aso lua aso se fulu ma le ono se tema lua whelua 5 I le afo le iwa I le taiao I le tuana I mato multi-purpose complex e avea male aso taimi male do fuanga e tau au fia ai le fono tanga mua ale pale mene lona se fulu male valu o le malo tuto tasi o Samoa I le mae ai o le whainga pa lota wau. Tu inatu I lalo o lou nei 5 I le aso valu o se tema lua afe lua se fulu male 5. E ale ngā, wawa I le maanga I ale mele mele ongo sai. Ono sai.
ono sai aua le ai oso aua le mea nai tupu e mua sau i luma le kaa wale solofangu ia angai a ioi ai kano fai si solofangu ai manuia le reia fiafi ia ua tau alunga antu aina ma le tātou mafutanga wha soi vui Susulu ya Samoa lo watu se ibai mafia miyama ye banga atele matama olo osisi vai mapepese matata la